Sei kau sau dunga ka ko bilen sia. Talofa lava. Ia ai mai alo mo le tatou pese. Ia pese masani le sau sut foi ana po. Ia o pese lau o fai dungo AI ia ona e pui foi le tūlanga. Ia o le tatou live ke ua claim mai pe fa le tonu ia pe copyright foi ka ko live. Ia ai fa talofa atu le tūla le fiafi ia le o mai tau atu. Ia le ua ono se furu valu le mai. Lau fa inga foi o le mamalo se tatou atu. Ia le o mai mo mai. Alo fai maloa fa taile fa avanoa foi o lo taimi ia te mai mo mai ia fiafi marea fiafi pai foi ka ko kal ngoanga masani ia e inu lava ko fe lungo le lungo foi le lau ia ma tatala noa foi le fa malostino le fiafi ia le te mai tau atu ia o le ia inisi o lo fai ngā ruenga ma mai mo mai ia e mo ia fa fere ia te ma fa talo fa tu nei tu la le fiafi ia i lau sila mai mo mai fo ia ele fo le aso ia e fo i mea tātou te fo o le aso fo o le loto fo ia o le fresh mind fresh idea ia e fo ia le tua mo tātou le la o mai tau atu ia watu atele le mamalo le mai mo mai fa talo fa tuai ia la ka ku mo fa ka fo wele ko kedi o le sa mo malai mai ia ele o le kele a mo malai mai tina ia me dia fa mana fa talo fa tu malo so fo manuia ia so mai maleu so
Sorola usai meso masi fatalo fatu Kiwi host family and shadow to us and shadow. Tail mai mo mai ia faso solo tu lalo te mali ia petelo. Petelo te filo malo so ipo manuia ia simao ta yoani. Yes, sa simao ta yoani malo fa tai mafuta mai Caroline Lucky so ipo manuia fatalo fatu. Jean Collins Purcell fa fitai mafuta mai. Tanielu Fetine ia malo so ipo manuia Tanielu. Ia tamari ia leo pena unasa fatalo fatu. Ia o saito maleko fatalo fatu so ipo manuia. Ia faso solo atu lalo ia Paulo Sila tamari ia Paulo Sila ia mlai ngari malo fa fitai mafuta mai. Ia lewa tatou whelo e matamari ia wake up is the first of the month. Malo so ipo manuia me ia vito fatalo fatu. Ia o le mai mo mato fine me ia vito lai whainga ruenga ia malo le unsa. Malo fa malo si ia me le whaingo fie. Ia e fua ia te le atua le malo si ia o tau malava lo pe ngai. Ia mamanga ngaruenga le nei tula le fiafi malo le unsa. Malo fa malo si. O tineru polonga fa talo fa tula fionga male a ina ali. O Nathan Sataraka so ifu manuia from Honolulu Hawaii. Wow, karo fai. Ia whaftai al mafuta mai o sia e vile so ifu manuia ia. O le sunga al whawhengainga malo lo manu malo ia i o sia e vile. Ia le sa whailunga lo na valu skulu man tupu ia le vai aso le te nei ma UK. Ia pia lo te vai ato le wai Samoa ia e alala ia wai. Ia malo ar so ifu manuia whaftai fo ile atua nai mawalo malo si. Ia e whaawawai nisi ngā luenga le atua. Ia o tō fiai o e tama fo ia waru sunga al whawhengainga. Malo lo manu malo. Virginia tanao so ifu manuia fatalo fatu whaftai mafuta mai ia to fina mei a bito. Uia lela mafuta mai Samoa le tamari fo ia pole sunga fo fai fi au whawhengainga mang malo. Le mafuta mai Samoa. Solo kuilalo. Ia o le to tele lava leo pira Ioane malo so ifu manuia whaftai mafuta mai. Muripola Solomona sa sita whaftai lava mafuta mai. Ia o Emil Uch Hooch so ifu manuia ia o tamari. Ia fasur solo kungo. Ia o lea lava pito vau peti malo pito vau peti whaftai mafuta mai. Es Pacifica Tina so ifu manuia nice song. O mea whakai ia silia ia mesua masi mamisa. Misa lea Jake Carr, si dausa ia, misa lea le producer tatu tau tai ai. E le ngase I hope we can help you for the koe kiki a koe ia subscribe pa le usa ia misa. Mo le sosoangi fo. Ia manisi fo i o tau, le wo o le iwa se lau. Ia o kou fo i le lalo mai. Kako kau whai alu mai ai. Ia whaaftai mafuta mai nisi. O Moses Estewas malosa i fo mamia whaaftai al mafuta mai. O le mai mo mai muri pola Solomona. Sa sita. Ia mai i moa ka lo fai ia lo fati ia lai ngari isi o tato tinu tito loa so i fu manuia from Christchurch malo Evo Lave fa fitai al mafuta mai Arona Monanu so i fu manuia Mose so i fu manuia matamata tu Taranaki boia we have some families and friends from Taranaki Hawaii Christchurch and Australia so le fu wa ile au America ia peotina ya de fa ya Purcell si maka boxing. Ya male Mustaman ya le mai boa mai le uso ya Mustaman mai i Malaysia. Si va ai sorry. Fa tsai fa alava so i fu manuia. Ya mo sala tielu so i fu manuia fa tsai ma futa mai li tia pule ma lo lava fa tsai ma futa mai lo fa tsoi. Ya to malava ya tennis tour from Utah. Now we have some families from Utah. Au wasa si manu malo so i fu manuia fa tsai mafuta mai muafi so o alo fa talo fatu malo so i fu manuia si unga so i fu manuia fa talo fatu fia va ai kaio fa talo fatu ia tau fia puru malo so i fu manuia Evo Lave fa fitai ia Genesis valele so i fu manuia Terra to South voi kai mahanga ia le mai bo mai amato nei o tuala fa pusa Reti manu so i fu manuira pulenga malo na mi freisa fa tai pida Ioane malo pida lemsem mai kiki le yanga Susi Antonia from Sydney fa talo fatu Hana moa Esekia fa talo fatu fa tai mafuta mai Sinalina
so i fua manuia malo lava pues sa imoa faatalofa atu Selaciona Marina so i fua manuia faafetai lava le mafuta mai happy so i fua manuia ia o muso Lini Livi. Wow, we have so many friends watching from here. Lino tole afua, boy, my brother Lino tole afua. So le se uso lai fainga renga malai va lele ia o le tinale a Jean Colin Purcell ia mai bua mai America. Oi. Oh, leu fisa longo inga lai sa mo si tina lai mai mo mai sa mo kalo fa ia malo la. Fili maua so i fu melele fili maua fa talo fatu. Shalom, the brother fa sauina o sole from Isala Elu. Ia malo la so i fu manuia ia leu so malai ngari. Humble Soldiers is in the house. So ifu manuia pira yoane malo ia po pira lem sen foi. Vai ola siusta malo Marie Tap so ifu manuia pa ye committee so ifu manuia lui kun wa yu fa talo fatu malo lava li tu manga so ifu manuia fa talo fatu. Tofinga El Puti so ifu manuia Rolini Josefa fa talo fatu malo fa tsaile mafuta mai. Ex Papaya, so for Maria. Oh, thank you, Ex Papaya. I think you're watching from Cambodia or Thailand. I'm not quite sure, but this is one of the our subscriber from. You can say it. You can type where you are, but this is one of the best YouTube channel. He's one of the. I think he's really good with papaya stuff. Thank you for watching. Alofangia vai fale fatalo fatu na tano of masanga kilometre so ifu manuia isa akola faile fa ftai mafuta mai ia ma sia oti ma lo lava ex papaya I'm very well thank you because I know you follow my page but you're not Samoan so I'm this live it's I live from New Zealand Auckland I live in New Zealand but I'm Samoan as you see on my Facebook so I was born and raised in Samoa. So now I live in New Zealand. I'm a New Zealand citizen boy now. But thank you for watching. Thank you for your support. Alofangia vai fale fatalo fatu hampo sodia Mika Milo sai fo manuia ila ufionga taulangi. La ufionga la langa so ka foi so malo lo fatu mo mai ngari. Fatalo to fa sai fo manuia fa tai ma futa mai to finga malo lava. Oi le side o sau. Ia le la ainga fe itse so i fo manuia ia Martina matua ia Erolini Josefa. Fatun tofa malo ia mamesu masi sawala ia sawama waku kaku ia ai ole akaku fasor solo ini ke fu wa baru po fatalo fatu pati o paki pio so i fu manuia alo faanga mata oa fa fetai le mafuta mai ia so I hope you don't mind my cup of coffee. Te okila malo, morning from Esperton. Is that you? Very Esperton. Te okila. Ola lo yamato. Ila lo South Island fa tai mafuta mai. Yeah. Fa fero ya tu nei tu la la fiafi. Malo so fo manuia malo fo lau. Ia le upo le tinu wa fa popo ni aso ua. La o aso fo lau fo i le tu ua. Ia le wa sau le va ana tiu. Ia tau mai le va ana tau. Ia o lango mau pea. Ia o lo o a fo. Mau pea lango le va. Ia na fa o fo lau. O lo no winga. Na sau le va ana tu mai tai. Ia o lea lava e fa o lava ia Ia po lo mau fo i lango le va. Na fa o fo lau. O le winga o lea mea pe a tātou tā ngofi, te tā ngofi e wha liliu. Ia o lea ua o te masalo o lea lava e tū mau, lea lofa o lea tua, ia te oe maa umasi o tātou atinu ma nei lau lange ui. Ia o lo a whātia fo inisi o whaenga o neke lope i nai taua, ia o le tau pe o mātou ni usila makua wha le tonu wale tau la loi i le Coromento, Malesi side o mākou, kele ia tā whenga, ia ai leo mawai ai le alofo malanga le o le atua. O lo tu mau pea. Ia le alofa sidi ese o le tātou tapa au sidi langi. Ia na whaapea lea. Ia tātou whata alofa. Ia paki se ava. Ia ava mua le atua. Ia pe kako ki whaapea fo. Ia whaifo rupe mua o le tai au. Ia e kako ave le ava mua i le atua man wha malo.
ia faifo fo'i ia lupe mua le taiao ia pe velo fo'i le aso mua e mua lava ona fa'afo'i le vi'iga ia a o se fa'afetai lo tatou tapa'ausili lea ua mai tau atu ia o lo'o solologa lelei mea uma ia maua fo'i le soifua lau lelei ia i paia maualuga o se o tatou atunu'u o lo'o usiusi fa'ava'asavili ia lau mai mo mai ia lenei tulao le afiafi fa'atalofa atu paia o Samoa mai lava i mauga tetele paia mauga iti ia paia fa'a le malo paia fa'a le atunu'u ia ae matua fo'i le tu'u o wale tapo'iga nai o tatou paia i lau faigaluega tofi le atua suga i fa'afegaiga mo latou faletua so o se fatafaitaulaga i so o se vaega o lenei kelope fa'afeiloi atu nei tula ma le agaga fa'aloalo ia paia fa'a le malo paia fa'a le atunu'u ia o le a tautoia le fa'ato'aiga tausiapule ma tumua aua e lē gafa taulimaina ia e se fa'amatalaga mo i ma'auga e mai lava le matasau le me oso ai le la ia se e paia fo'i si ua fanua ia po le tai samasama le tuimalu'a se e paia fo'i le tai ula'ula lenā fanua ia po le oneone sa fo'i na tauilo ai manua malo ia po lo kakagu ai ia la'au o le kafasilafa'i ia le la'au gakō ai ia gakau ai ia manu malo ai gakau ai malo ia lea laga le ua kako iai nigi kaeau ia fa'apena te fa'auau atu tatou fa'atalofo o le ua iai nisi fo'i le mamalu se tatou atunu'u pe o taufine a Esta fo'i sia iu malo le sina fa'atalofo atu ia o tamali'i a Tony Vaisa fa'afetai le mafuta mai and who else ni ke ua misi aku sesi e le faigofia ia le tou mai mo mai tali tua galu soifua manuia fa'afetai lava ia malo soifua manuia e amalia i aso o a'uia makua seki alo waso fa'atalofa atu sililo malo soifua manuia CKA fa'atalofa atu fa'afetai le mafuta mai ia ma le usa ia pida Ioane mo pida Ioane ia o longa ingoa e vale lungo le YouTube ia o pida le Sam o se tamari i bo matua ia ai au le ia fu le matua ku so ko inga ai tala bo ku sa pi bo to ina si li ai fo ringa tala o ke le fa ku lai fia la kiki lo ka sa o ko o pida le Sam bo to ina ia ai fo ringa tala bo pi o menga ringa ai le fa pe o ka fu fa ia ku ia pongo ska mo pida ia fatalofa atu smoking Joe is in the house malo fio mai matala mai au vau Filippo fatalofa atu ora ka kuse ia manatul nei ya so mai ase fasilinga malo si foi se tatu tulu ia ilungo le wi tulanga manga va yonga benga ia le fu tata no ainga si o ka kupe kele pe kupe pe puts or no puts still praise the Lord te di ia le li me uma talofa le usa ya pe velise matulino ma lo lava ma futa mai au le uso ia fatalo fat foi tina ya fale lo tempo lo so fo man via the good news I can't get it you DJ Sensi 8 malo afa apea okay lo fa ale on kele ngat e fa pupu sa wilo ainga fatalo fat fa tai ma futa mai fi mai matala mai au seu seu fua ile maa ai manga yeso fa sta mari dia fi mai matala mai au Kua ke e afinga ngalo pida. Ba ke e afinga ngalo pida fa kwa koe inga so. Yep. Congratulations to all our YouTubers. Oh, hello and kia ora talofa to all our non-speaking Samoa and all our YouTubers. When I say YouTubers, you know exactly who I'm talking to. So our friends from especially from India, Thailand, Cambodia, South America, and South Africa. So if you are watching, kia ora and talofa, welcome to our live. Sorry I speak Samoan all the time because the majority of the people they watch our live, they all Samoan. So I just want to say thank you for your support. Thank you for your comment. Thank you for your like. If you do that to everybody here, they will return the favor to you exactly what I did. I like to your channel, you like to my channel, I subscribe and I like, so it's a teamwork. Last month, I've got who's a 300 plus subscriber from overseas, non-Samoan people. So million, a killer subscriber from overseas. So thank you so much. Thank you to all our YouTubers, our YouTube family, or all the YouTubers. Thank you for your support. So it's a teamwork. It's not easy,
but it's easy if we work together. You can spend half an hour, just go and subscribe to everyone. And it's impossible for us to subscribe to everybody because even myself, I've got almost 9,000 subscribers. So I can't do that, but at least you do 30 today, 30 tomorrow. So in that way, we do like each other. So thank you to all our subscribers from all over the world. Ero li o fu o tua malo ti mai matala mai au ile sta mali William to filau ti mai ya congratulations la. We have I think it's almost 20 people wo laka luse furu kanga kale wo monetize la ko YouTube. O kanga kai wo monetize lo already monetize. Mai ka ko savaringa ngai so all our friends ele se ngaluenga faingo fie. It's not an easy job. But if we put our le effort e kokong e mawhainga kupu. So I want to popori fua ngai oia whaatino e lau YouTube because o se mea fu lele alo e whainga ka. Le suenga subscriber, whainga suenga watch hours. But once I hit that, ngā pū le ale o ipo le alau me post dunga. Pei foi la wanga le la wo ula mai kanga kaya fu me wale angalo ulu lau siva. Ngā maka dunga le Facebook. Lau siva lo ke siva mai whapea. Ia ko ngol va ile ista ngata fa me wale angalo ai ko keiro o ke ko siva fu ioi po ke siva I lungo Facebook o ma wa yala ku mo ia mo wale tupe. So that's the good side of ole mele ole internet mali ia kia una va ia o nga ngai fu le fa ko le fu nga mo fa mang yanga kai ao ia mo fa mang yanga Facebook every single month o ke siva la ke va ko mingi ka ngaka la e ula mai ya fa mai ia sa o wale anga lu I know ngai wo mai nga o lai afu o lai joke mai au ke va ku kanga ka fu elengi feding fu mai pe ya se me vale fa mai kanga ka ya tu lo wale nga ngana le fa funga le tinu fa mai pe ya o se me vale mala siwa manga kua o le mafu anga kongwa nga la ngo skai pe ya o se me vale pe fa pe ole va aile atanga tani because e ke kango e faile me cho mai le attention o kanga ka so o langa ko mengi le even langa watch o lai ko uru mai senge la bank account see e ke kango target la audience mo ya o le foi la wa mo nei le kai au le afi mon tupu ale Facebook ia le wa mo foi si me afi o lolo foi ia le ka ka lango e le pa u mai la lo ko wa fa fa ku po le YouTube so once e ke mare pera lo fa a un for fari o le monetize uma meia e ke rea kula kupe mo le masinga ngai lor kupe lo ke ko fainga ruenga and plus o le fai ma students e le ko vai me ro ke kuka ia fa so ba e ko fu ma umla se kuka a to ta mai to fa ia e mau fu la wa fe man ku por vai aso so it's not le fa to fa fu le para o ka ua le o ka ngo fa ngale le a fa mai ka ngaka pe ya o se me vale yeah that's okay o le mafo fa pe o biko ele ai ma so wika ma ko yo fia lulu fale fata so ifu mamia o le mafu anga nga lengo ko fa le video nga pe ki fika nga le anga vo le lo umu mo ka fa bal me ki ka fa o tele ia o ngai but now e mai ele le mafu fo ya ki ka fa e sa fa men ma ko hainga sele pe ya o se me va le ma lo si o va kus o ke popoli e se si va pe mo ka ku Vakusiva fa ape mo ka kupi. O ia o mawala se tupe ia ila tu o le paule mere. E o ai ko mengi de anga ma ngo bengi negative. So le ole ma wai sengi. O le ko u wai sengi la ukanga. So that's the reason why ngaling o finga. So le ole winga la le tala ka kire se ka kumaka upu. It's a big congratulations to everybody like the hardworking friends ya o to uma saini ma yava fa talo fa tu esta fa tai ma futa mai tua si se me so masi kom fai kure this o su me so masi o se tangata e se le loyo e le ai ma se ke lo YouTube se ya ele ke vai ko lai alu dunga langa nampa pare ka ko so so angi fa pe wa foi no foi atu ele foi no ta fia because o la kilo le lalo lang fala pasinga so i fu mo fa tai ele nga o sa mo e makai le ko kilo e o le fa ya ku live lo ka maka mais ka ngaka mais ya ku so ele fa pe o le YouTube nga o me ka por kiki ke kala ngo ai
ave ese ka mentality nga ole Facebook aku ba ai nge ya wo in kia le wo ye loko fa ku over coach la mango a e alu ngo short videos e ngar ku kanga le me ai ngar ku kanga every single day ngar ku kanga le me ai pawanga o isi ki nga in kia nga pawala ko me fa ngar pu e nga me le fungala a ele a ko se a fa 30 second nga le wa pu e me le ko le la a wo no flower or a plant ngar ku a ya le kema a ke me ku ngo so la yo o ngar fi se la ka maka o ngole mindset le man ko in kia ke le population e over mar 4 milionga yo ka ko ye sa bo nga power me le pe in kare si ka ko YouTube la ngai fo o le me fo le pe o porkiki a kal ngoal porkiki le alo le in kare so kanga pa do le ma ke kiria it's not just the porkiki en me fa pe e si yo kilo ka ko kilo ngal porkiki pe e kele me fai o la kuka vai la le kelo volok pela tamari ile ma sion fai tole i o pule le fai ya pule e ama ko ni sila o tele o ngari o fai la ko volok fo le mo fai la ko channel e nga wale ka fa o sa mo but people earn money o fele me tele tono le mo ke fa ko talo fa le se misi fa talo fa tina SJ testic sai ko mo fa tai fi o mai ma tala mai au ya o le afa le au pepe sai fu manuia fa afta ia ma futa mai pesi tongia nga so ele o se mele anga awana i va ia pe anga fa ia o ka wa kanga ia tatu fa pe ka ko ia ke sauro i lumor kema o se fa sala la no it's a different awana i fa pu ualo fina ngalo awana i pu ulo va tele style sai fu manuia fo feo ma ia ma lo fa tele ma futa mai ia masele sanga e fa tai ma futa mai selina se osi pasalo fatu o au sa fio sai fu I lungo kema because fa peka ika ia aka live lungo YouTube ai woka fai news no ako vai le TV free yang sila shut down malkele because wa suile la lorangi va ila fa ka inga o leo ke kala ngoa ale ko vai aku le kala ngoa me kanga kai le mai sia ku ako vai foi lai ko mengi pe umale lai e fa ka lo fo me kanga ka inkia o kanga ka Thailand e kala ngoa mai la ko nga ngai o le usenga ai man ko la ngai translate ia nga so awala te fefe fa pe o ya maka o ai awa ke li mikia lo kanga ka o ka ko le ufa news o ka ko YouTubers ese uma vaenga nei e kanga ka o YouTubers e kanga ka o creators e kanga ka o fa ya onga ai mai fa ngale internet e mai fa ngale YouTube peira fa ka inga ko sila yo pisinisi le mo mai pisinisi fa sala lunga I o le mo mai le fa YouTubers pe ka ko travel do whatever you want to do I post lunga I e mai fa le fa news le fu fa nga lunga le YouTube e mai le fa le tu stala o fa sa mo observer la fu mai lunga I and all the even the radio sa mo maka ko le ki ola po o le mo mai fa nga le YouTube o le platform dia e le se platform nga for the specific anybody see if you look to kill it that way e mai ele lo tole ya oi buya e sao la ngole me ko sa mo e vai mai lo e kala ngorunga I fa pia o le fia fai news ah e vai mai lo kanga ka fa ka me lunga I lunga de YouTube por Facebook e kasi ale me la ki lo sa mo fa mai e wale ka asa fai news ele ai ele fa pia nga o I everybody so why la me la ka ko ka mo fe fai upu ye na yo tatu tanga sa mo ala le ke vai ku ngai kumbuli YouTube ka ka isi ia vai le skamari dia proti dole ke le lo fa le ngos skamari dia protiti din no to din thank you for watching I maybe you one of our subscriber but thank you for watching thank you for tuning up to our live tonight but you can say hello to everybody here bye there fatalo fat yang so don't worry like I always declare every single day I'm not a journalist I'm not a reporter o au nga ngola me nga ulo I'm a YouTuber so I can talk e fa ngukala ngoa fa ngoma kuka e fa ngukala ngoa I social media e ma fa ngukala ngoa e social media ke fa pe fa sa ngal benga pe ke lo ngal benga ole ngalo ka ku ai ungo ka ku ye fie ni se inkalesi but the market it's way open the door is open for everybody ya nga
Even if you do now, the AI, it will take over AI. O le e ui ai le o kariangisi, but it's okay. Malalangi, not everybody okay with that. But don't worry, ele se me la kai ai fuka ika i pina ngalo istangata. But if you have the experience, you know uh, there's a door there you can earn money for your family, so why not? Ah, yeah, ole akako se. Once again, o kere ka ua koi ngoi la tō leo monetize. Because it is in there langa le sa mga wenga whai ka ngakangi. Niki vai o manu so i fu manuia. Ah, le se mea fu mai le se me la ka ui fu langa o ka ku ia ngale share information au Christina Malo Lilito fai onu fa talo fatu Chris Charles so i fu manuia. O le whai ngare YouTube ka ngaka ia. O langa ia lea hard work. All we do here share information, pero information nga siya may kamari ya le marwhatuanga na po. So la whangaka i le kala, congratulations to all the hard working people. I la tō leo wa monetize. Amu ia oi. Amu ia nisi o leo kako kalangua. A le kaimi fo inga ka struggle mai ai. Ka ke whiwa su ese wo. Ka ke whiwa su ese se soani mai. Ia, once again, ele uma. Amelia more information. Na, e kem whaianga e beri mai kia Facebook. Ai sili ai. Ona e kango e kuko. E kango e kuko, whawhenga whaile YouTube. Kuko. How can I create a YouTube? Afapia me whawhenga mawal kupe. Kuko. Eligibilities to monetize my YouTube. E ka uma mai ia. E o le setting. Ai se mea foi lele te fifisidia. Ia ke meri me kia. I'm not going to mention your name to anybody because it's no sengar wenga whaile mo kako la kako se. Ia. O lea ua whailoa si tustu singa le a whiunga te tai o le tuanga i la koe inga. Ma whailoa la koe inga. Ia. So le ua misi a kak whaasisilanga i se whai mun kak whaasisilanga. O le ua whailoa le tai o le tuanga i. Ia i se whatanoanga fo i lunga upenga te whailangi mai sa moa. Ia o le ua tā pena. Ia pena sila sila in mamalo le tunu. O la koe inga le whaasai le. Atalo whatu pida yone whatalo whatu whatai le whiu mai tolu ta si iwa tolu ta si iwa. Fumanuia fio mai matala mai au. Ia o Francis so ele pai so i fumanuia whaftai an mafuta mai. I am from Kolkata. Oh, India. Wow, namaste. Thank you. Thank you, Protiti Ding No to Ding. Thank you for watching. I know we friend. I know we subscribe to each other. Thank you for watching. Shane, so i fumanuia. Peter te film mai o lini so se o kama ia so le makua. Ia. O le ala wata sanga la to ina. Mai ia whailoa mai. O le ahalu ia e talo sanga i lana fo mai e mai se whatananga. Ia pe o le awhai fo i. E mga kofo lau kako Samoa. Ia o kere whai aku langa i ke ua. Ia wa o le mere wai fo mai a kako. Le ai tulo, le ai koe wha fo i mai. Le kana le se tulango se wa ai wha pia. Ale wingo lau kala fo i le. Ia wa ia koe ngā mea fo i le le o or kanga ka leanga le ia ile ma faina nga ile o yeise au nanga fa apea fo ile asa tau nei tangata ia ni mana o nga fo ile ia o le la ke ngi ke fo o baku ia pa wal mo ke popole ia mai se pepa fo ile le ka wa se pepa e fai ia manga ko ngi e ke le alu se fo ma ia fai ngi o maka io e manko fo o fai la maka ai alu e pasi lau lai sengi ave ka avare ia ma tau nei e ke alu la fo mai ngala kula e ku i e pupungi no maka kas ia pe o mau pe fa me fo mai ka fai ka mal me A B C K W V yang fa solo mai la le nga la po ala le nga le pikorunga e o mai le nga le pikorunga ba ka re yo nga fa pe W K pe nga e lo le ya la fo mai pe di mai ala nga o la fa le kung no vai fa mai lo le fo mai ia sa wa le vai ia le vai nga le vai maka ia le mere e ka ko Samoa longo ingo fale mai foi afa pela fo mai kipi pa nga mero ke popole e ke wa mai se prescription fo ilele e fa ka ngare makala ko inga a se pepa mai se fo mai kipi mana tua e ese fo mai kipi ese fo mai ese ve ka nga kai fa maka e ke la waru ko inga waru ko inga mai se waru yo fa tai fo e le o sol muri la to inga
o le nga ia whaamakala mangingo nga lela, o whalongonga mai koko ai le nga whaatanuanga. O whalongonga ko i whai mai, o nga maka i furu kong, whamaila o nga makua, wa i furu, whakua u e makua e sa o i furu mata, ia ai la e pewe i furu wa langa kala ria, o le lala whamaila ahalu ai vai fuma, e mga e whailanga maka i kongo tani. Ia tarisi ia, o se mele lei molona so i fua malolo i ngai, so why not? Fai le se fai sanga maka fa peola nga maka le pa o ka ku uma, we don't believe that. E o fo le maka le fa mai nga ia le fa mai nga e fo la na mata pe na mata tu la epa o ko fa fonga ye fa ka nga mai nga o mai nga le la o la fa ya la ku kala fa ngla o la meleki o al mako ainga fai mai talo fa le se sa man to filau so ka fa se o se malo la fa mai fa mai le kala fa mai nga o ia e ila na mata ururi pe mata tu la epa ku so kala ngoa ka mai o le mako ka fa le ha tu lo war fa fonga la ku so le e fa pe nga foi la maka e fa pe nga le maka mako ainga ai alo e fa la maki oka e ko kikia a ko le luva ya su ku se kera ngi fai dia nga o kare la ko le maka nga mai de ko ru ko nga maka o le maka ia o le maka le e ila ma le maka nga susu e lunga e fa nga susu e lunga afa ma de e ko nga maka a e alu fa fore la e makua ke va ko pong sa ai a sa ko ngule ko ngul fali wakidi o le mata le fai kula epa e le o se maka le ko sa wa nga pawala le ka ngaka le ia nga ko ala le mo me mako ai nga fatalo fatu ya mouse fet so fu manuia fa tai if you mai mata mai au lau vi suit week so fu manuia ia maluso ya solomona au ia south foi o le mela nga ke pode o le walua nei tanga sa mua e le wakasi ya mai nga e langa maka pe o maka kula e but we all know especially o tele fatona tata ai sa mo wa ke le europa i fa fai maka sa mo but e kau ke do e ko nga maka e fa fore la e o ko meki anga urudi ai a sa ko ngule o le fale nga kidia le o le maka la maka kula e pa kasi ale lang e urudi ko kongu ko urudi okay pa aku o le mako i Maria o kagaka. Tata no fatu ya Sofia Taylor. Ko Maria o kagaka. Le la mo sa fol fol me ku kusala maka fa pisuri. A pe ka alo ese o lailo uma ko kagaka. Le mele tupu le fo ye ta wa fo ia e sonari. A le fo wo so mai fa me ku kusala maka ku la e pa no pesa sko inga. Ia se fai. Awa a fai ngai me ia ba ku se pepa ba ku ele o se pepa. Fo ile le fa maudia. O le a ke le ngi me ki e lungo oi i se me le te tau ai ka kaunga fele maka sko inga tau le failanga maka ia pe fa pe fo yo lai talo fa feleni a koro fa talo fa sia fia teo so fu maria fa talo fa from Washington ka lo fa tai ma mai ia nga ia amu ia lai ko faile maka ki oka wa pesu ia o ka ko fai maka le kau ke ro mar sky di ma me fa pe wai ko nga maka nga pa o le mai fa mai e sa wala na istangata a le mamalo le tu ure mai moa e le se me fa pe nga e le se me fa pe nga se maka fa pe nga e pong sa le ki ola a wa e pong sa le maka ko inga fa fu e ko e pong sa foi ko kong o ke le va ai mua la ko nga maka le the only reason why they call sunglass o le sun glass o le sun le la o le class e lang fa nga uri fa fu le nga pupunga si senga le la e au nga lai fa for sun class ai le au ngai ko kong e ka kaula nga o e apalai se me ka o sia o se light glass yang nga pa ring sin la ka ko se o le fai do la ko inga ke era ko inga le mga ro ko inga ya so ya ka mo fai se mata sto ina pare ka ke ro umba seu fua i le maa so i fu maria fa ftai ma fa mai solomona milo fa ftai lava ia mola sala so i fu maria fa talo fa ftai ma fa mai pua o io Paulo Ioani kalau fa ia sorry danga kau fa le ton fu la maka pe ia wa kau fu nga mai sa maka pe maka a mai nga ola ka ko se aku ia ole se tatum ta malo si astrofina ya siliva tai fela yo so fine mai so matu tu malo
Mouse Phelps so fu manuia vai o Lysius ta malo la whailoa le ofisa sili ia po o le pule fo'i ia po le CEO o le tātou whamsidonga le sunga le pari i tamalangi John pari i tamalangi e po pari John tamalangi fo'i. Talo whaiva ia le tūlanga fo'i i le mae ai o le tausanga whaatūlanga ina. Ia o le fionga le li whaamasino ia vui Clarence Nelson ua mae alona tausanga e te tau wai o na toi avea whaamasino. Talo wha Ace West sa rumaria tonuu tasi whaatai al mafuta mai se lina si osi whaatalo whatu. Ia, nge ke wa misi aku sesi happy. Tai al mafuta mai. I lalo le whaavai o Samoa. O whaamasino uma e li kaya pe retire pe a atua le onu sifuru wai tausanga. So o le afionga ia vui. Ua fitu sifuru tausanga o le afionga ia vui Clarence Nelson. O se afionga fo e se li whaamasino ua lewa fo i whaamasinoga. Sa amata mai lava le i whaamasinoga whai tumalo si o markaimi ngei. O le mea le o whailoa mai le afionga ia pari. Po le sunga le pari. Awa le upulea. E le avese afionga ia pari o pari e avele sunga. A tei kei mai pu sa fumaria whaatai le mafuta mai. Leng whailoa pari i whaatanoanga mai Samoa. I lalo le whaavai o Samoa. E a toa lo le ono sifuru baru manga kua le whaavai o Samoa po le Constitution of Samoa. O le Supreme Law lea si o tātua tunu. Ke loa ngai ko ke sida fia. A ka o le Supreme Law o kula fongo uma. E lalo uma. O le whaavai. E ka umai lo le whaavai ono valu. E ongo valu. Ai peita iani. O lo iai le malo si anga i le komisi a le whaamsinonga. E la tau te talo sanga ina i le ao le malo. Mo se whaapōponga. Ka peli Mikaele whaatain mafuta mai. Fio mai matala mai au. Beatrice Jones, thank you for watching. Alo lawa. Fio mai matala mai au. Ia ele se me la whavel kakakal ngonga wai. O le kai kaisa fiafia. O le mea maria la le merea. O le mea maria. Ia. O lea. Ua a kua kausanga. A lea nga lue le fionga le li whamsino ia vui. O lea lava nga lue. A laua. A malamo so i fua manuia. Ai mana tua. I lalo whaavai. E ongo varugo. Whaamuka longa e koe nga lue. O se whamsino o whamsinonga. Lea la. Ua koe whaapopo iai e le whamsinonga. Le fia foi. Le ono masina. Ongo masinga. A makaku ngei. E wha umala lana au nanga foi. Ia po lana tau tua foi le masina o. Feula mo tu fau so i fumaria. Tai le fio mai matala mai. Au o lau ere. Laua. Saviour Ioane. Whatalo fatu. Ko ke loi me mari. E le imana o le fio nga iavui. E nga le ongo masinga. Kalo sanga le fio nga iavui. Mo se lua tau sanga. E koe wha awa wailan tau tua. Ia wha pia la lewa fiku sifu. A koe apalai a koe la ma se sirua. Rongo inga o fiku rua kausanga. A o le tūla fono le lalo wha avao Samoa. E nga o le ongo valu. Ongo iwa, fiku se furu, fiku kasi, fiku rua longo winga. E wha tau sanga wha popo le la koe. Pe ana wha apea. E talia le wha msiro siri mal komisi al wha msironga. Awa e whaia la kor whai unga. Ia nga avele ia. Le hao le malo. So, ia te au. Ia, wakaunga wha amuka. Whaakai fo i lewa koe whaapopo waku i e tau ia uni. Ia o kere ilo kere ni mea, pawale mea iei whaamsidonga o keiroa sa whai e le fionga ia vui a whai unga. Ia le fo i te pai e iei pe e le o ato atua iei le lango le tunu. Ia pe la o le e manino le mele sa kako ko whaafonga iei. I le mata upu fo le nei le 10%. Wakasi le maka upu nga koe si iei. E tula epa ia le fionga ia vui. Mana tua foi. E su es whaamsino sili. E su le sa ile tato whaamsino sili le fionga ia simativa. E sa ile le vai nga vangorang fufole. Ai o vui. Sa pe o ia le sa so o iai. E le fidia tula epa. Manga kua foi. O le kau keiro. E iai lava le vā lea. O le pare menge i ma le vā whaatangata. Se meke le fia liska ngaka. I e whaapea foi anga whai whaongai oi. E le fidia la vui. Ai sa fili atu la fionga ia simativa a perese. Lea langa pa kulofa whamsino. Ai ko kei roko.
ngā whai rora whai unga leo se 10% le o marikai mingi o lea ua ono tangata o le 10% o le 5 tasi o le ono tangata o ke le koe aru iei langa o le mea ua uma whai e whai unga whamsinonga e o ke le o kala ngoa la whamsinonga pada o lo te tala noa lava ui asa whai so e le sa o ke fiu e whaawasenga i ro mawhau mai o te o ke aru fo i kunga mau pe asa upala au le atua o ke le kari iar whai unga lea ai whai ona o le maa ale i o le kaimirea o le kaimirea o le maa ale le o ia le alanga ko whaaronga kurua o le kalangoa mai au o le kalangoa mai stui si i runga ia bui kalangoa mai stui si i runga le fionga le di whamsino ia o le tala na paule mea lewa uloa ua li taia mai ua umale ava noa i lalo le whaavai e avea i ma whamsino ia a leo tau sanga le fionga ia bui ia fi whaawau lan tau tua mo le lua tau sanga. He was asked for 2 years le extension ai whai atu leilo i longa alfa msilo sidi mar komisi e le ai o le a bakunga le ono masina e toi wha wai lawa ia lau tau tua wha wai lang kau kua ia le lau koe a veile le ono masina e wha mutala ia uni tau sangi ia le tau tua fo ia tamari ia bui ia mai leona le fo kau sanga sa kau kua i ka kua whamsinonga o Samoa le ai se vaenga i le corrupt o Samoa e le mawhai fo inga kako whaapea e le mawhai na tātou whaapea sāngal ngose si whamsingonga e le mawhai kako whaapea ngā o Samoa i ailo wai ata tau e whaaleo ailo langona ai awa te whaalea ngaina se tangata because e once ke whaalea ngaina se kangaka ai le inia whaamaumaunga mo e ti whaimbinga le tamari anga o le tangata o le winga lau kala a ko sila nge yei a maka mai ai le levo mo walalo o le waka ko a maka mai lalo le sau o le aisa ma mea ngei le wafa ingan makanga ruenga leo leo le wasau a fa ingan makanga ruenga ale malo e include le official leo leo tu lo le matanga ruenga a wa yei tangata le official leo leo e maka okia e yei tangata le official kiuke e yei kangaka le official le quarantine e yei kangaka le official whainga paruka a wale tamari i renga loka mai le official whainga paruka renga loka kwa masaukua sa ACEO e rin kangaka whawhapiongi juniors po o kangaka e runga o kangaka whalele quarantine o kangaka leo siaki uka i au mai o kangaka lenga iai i ole custom e ole i tai whausu songi ko sila iai ole makanga ruenga leo ia lewa maua nisa tamari e ui e li wha maunia o ngi ka mari i waka i kōrus fumba kupu kausanga o ngā rurue e le iai fo iso o mawhau whapea para ai ka kilo i le mero sau e maka o kia o le waloka mai kangaka i le fale o lesa avea ma miska o ma fai pula o palmeni le loka mai kangaka le aisa i longa fale o lea nga ka ko fa longo nga nginga mol mau sambuelu e kui ya limong so e fa mau dia wa e langa de e challenge nga fa msingo me e sel case nga fai o le lam ka ko vai wa ye sua fo ilato i le malo fa solo mai lalo wo le komisinga le fenga paloka o ofisa komisinga fenga paloka o le ala le ave o mata tu fa moi boenga ile fa msinonga o la ofisidi o fa masino male mamalo fa msinonga o ngia kua o la utari ele ai o afionga mari fa msino tau tala mal fa alo ele unia tua o la tau fo o tangata soifua o la fai fa atino la tau tiute ile mafai best of the ability a ko sila Samoa wo o le sociologia wo fa por kiki fo ingisi wa le ai ma se me ko kongo Samoa lea wa sa e uma fide mu a le kai mirangi nga ka ko vai le mai lua fe lua kasi nga pese se i marea ai pe nga singa me fule o le mea sa o ale ka ole o se i marea e ku mai e mal so so ani o le atua le fati nongo nga ruenga al matanga ruenga o leo mal fainga malo and everybody ia o le mea la le faila kwala le sociologia le ka ko mal malama ai se ame wala la ye fule sociologia e le se la to le winga lo kala fo le kulo a fionga i loia
Are ko vai e, nga makua ke e ar ke lo ia singia. Ai nga fai lava, ma wha malosia mai, e lea o lo avea ma presidene o le asosiologia, a o le fale tua o se tasi o ri wha masino. O le fale tua po o lea o lo presidene i le asosiologia le taimi nei, o lo na rii, po o ko arua, o se tasi o tamari o lo avea ma wha masino. O maka upu whapea, e kake mawhau whau wai, a wae e re whapea o mai akala ngole o ngari, e re se o ngari whapea o ke re kari kongu. O ke re kari kongu e mai se o ngari wha mai lunga tiri. Wha mai ma ke re kala ngoa ai mea ngā ruenga. That's a big lie. That's a very big lie. Or a massive, or a huge lie. Pe sa whapea mai. E le tai te matal nomo lo to rua mea ngā ruenga wha mai ai ea. O ke re kari kongu. Lea la sa kakaunga i loa la fionga le li wha masino. Le action le la fai e lona fale tua. A nga i o mangko ka ngaka ka mamai o le loia o wha masino fo o loia fo a o wha masino. O le fai mau se fai unga wha pea whatalo whatero a sela. Tai a na mafuta mai a sileli. O le fai o se fai unga wha pea e a mai se kuse ke e ai pe fai tio i na ile a vea o la fionga le li pale mia. Ma mings ka leo leo. A o ia o le iei lona ri i wha msidonga. E ke le wha ilonga fesidi. O le kupu ya ka kongi. Because o le ngari umai e o le malolo. Ula lau pau so i pumanuia. O kula kala ngofa pe ea mani ia so. Ea, la sau fika i le mere. E sa o pe ea pe ea. Ino e kala ngoai. O le lo po le ngalanga. Longa rua. Ia le ukako va ia ko le ea. O le ki e kangi le fionga le di palmia. A le sa la lau mai lungo le ea. Ia le whai ngā tina le fionga sa wha apito manisi ta mai tai wha msino. A o ia. O le iei langa kangi. E milionga ka la e suo el palmia o maro Samoa. A le mai tau atu yata. O lai whai mai la kōtina. Ma fionga i ta mai tai lo ia. A whai la le keisingi. E avakui o ia whai. E whai. O le angkala ngoka ngoi rungo lau kunga o kui mo kusala le bingola tala o ke o fa yaku fo le corrupt a or ka ko va ai le nga ile unia tua sa le ka ka fu nga pu e fa pe fa sela ko tina o se fa buonga me fa pe sa le ka ka mo pu e mai ru e ka fu nga pu po ka nga ka ko i pe nga le ai nga fa ke e a wori ki mai ku o le popo le nga la le fa ko o sa mo a ko ke le yo le e ke le de ai fa kai ku ra i me fa nga malo o le ala se i male o te le fesilingia fa maoni o fa masino ai o te fesilingia o tātou o tangata soifua so le e o ai sunga i fa fenga nga tu lo wale tala sa tala le pa ia la sa le bi o afia ngi loku e si dia ku runga la wa ai sunga i fa fenga nga langa e o mea uma nga luenga fa malo o le pilas le kono fa msinonga parlemene mal executive e kukusa umala le tātou o mea fa la lang e ka ulo nga luenga le atua e kumu i mea uma la menga ko vai la unga me alis fai a ku lo pa ila fai nga luenga le a fi fu matang e se fa mtalanga la unga me so la mai skingi ko la ulo ioi ia ka ko vai ku nga wa pu e mai mo fai melanga YouTube channel kali peleki mala unga salamo ia le la sa on me fu le tino sta mai ai stay net ya le me fu le ba ku lo si ma ko e kale si ka ko ma yo ia ia le ala ko vai ke lo roku malepe kupe kupe so le o le ma ko e ke lo roku ngi usi dong ko sa ya so la fai fam singonga ia alu fa pe la unga ia ba ku ia e o foi fa ko le tu lo wa nga wenga le tu ku lo la wa nga wenga le tu le fa la kala i mea wa va ai e si la sa mo e o ia mo fia ngia ko so la fa ko mar kam ki ko la pe pelo la kala e le pe pelo fa talo fa tu misi fosa fa tai ma futa mai o ke le pe pelo o la me la ku fe ka me ya o le ke le yo foi fe au sa la unga fia ka usanga di au ku fa ya ku pereki ma e ave i mea foi le a nga o nga saula nga sala nga sa wa ya nga
Le poka wa maku poka ngi poka pa kiri o ke ro uma pa kiri maku walanga maku la ukan misa e mo ke or fa pa kiri ia e fai ala poka nga pa kiri mo ka ko fai au pa kiri ne nga a ro fai le ki le a le ko ho le le makula maku po penga inga le o ko vai ku ro se ka mi kingi au le me ia tino sta mai ti ya ka de fulang kenga mai ya ai ste ne ti ku ro se maku e ka le sia mo meu poka pa kere le fa kwa yo poka pa kere le se mela ai kamo fu si swa pe o fai fu e kare sia ia ngala le ala ile sia wo di ia wo fai fai ya le lo ku ia wo uma so lo mai skin ke le yo mai ku mai fai la ko youtube no fai youtube le fu la wo ma la un ku spa ya le fu la un ma por ki ia kere ba kere ka wo se ngo se but I know some of them wa se ronga ke ka wo rengo I know some of them le wo ma kwa ve desi mai ma kala ngo mai ola ahuli le mali to ya ka nga sa le ko fai men makanga o ila ko ka ko ko lo le sa ya ma mo le ka le sia o le wingo la utala ko mai le le vo le fa si no ya e ka ke lo o ka ko ka so fu o ke fa fe kai o le nga yo i mai le atu le pa le bia mar ka peleta ya male fo le male mingoi le makanga le nga le ke mi ya ka sia ia le wa e ia banua um e ka ke ngofo ka ke popole fo le I'm not sure fa si si pa wala melang fa ilo mai le fa tanta no nga fo el pulisili fa si no le pari i lalo ai fa va sa mo so se fa masino e a ko lo ngo valu mo umala tau tua ia ai ai la le aba no e ma fai el komisi nga fa ni no fa se extension ingi ai ai nga fo le fa ka inga po la si o ki fa masino o la ile o lava fa masino ia ka sanga le fa ilo fa popole yang avele le au malo ia le fai do la singa po ia foi le mai ele ne stem ia ele tau sanga la fionga ia bu se uno masinga sa tau sanga mo le lua tau sanga ia lua va ko komisi ia e pe wa too much careful ia wa le to tele ila to le anga va ia man tu bo le foi tau tu ta mari ia ele a fai nga foi le ia na Johnson e au sa va ma lo lava langi sa fo fa talo fa po tani elu ma lo se fu maria ia on ka ko se ele bu mai so ke fa ko ma ko fa so o nge ya fe o ila ngo vayang ya ngo le ki de mori o de ma fa o nge lang so ia o le tulanga la na le ai o le vai ya so fo o le fa tau to se tasi fo yo tama cha lo ia e aveam fa masino fa sinonga fa tu malo o fa sinonga fa tu malo sa mo e na o le lua ia fionga i fa masino tama cha o lo nga lu e te nei fa sinonga le fa tu malo o lo ia la fionga ia talasa le fionga tama cha fa masino ia talasa ia ma le fionga tama cha fa masino ia la lo toa rasela ia o le la vatu mo ke mo wale le o tama cha e sofa ia sili chentun ia le uma le ku si la lo le sofa o le la fa popo e fa tau to ia so so ni fo inga ruenga fa sinonga ia sanga yang ai o kai o fa wa mana ia le fo ia fionga fo le tama cha ia o te le fo sa me se vatu ni stina e tau tu fo fa sinonga ia so so ni fo fa sinonga o nga ruenga fa sinonga o na o mai lea o ka ko ka ngoanga fo e o ka ko fo makoma Wa whaeroa la fionga le li palmi ia. O yo Elizabeth, ia le lai mo mai mako a ingare le su whai o si. Nongo winga la o sili jan tun Elizabeth, ia o si tamai ta ilo ia le fui o fitfidia. Ia e vea fui ma whamsino, e whapopo fui ngā ruenga whamsinonga. Ia congratulations again. Really, Mika sa fumanuia, whaaftain ma futa mai. O le whamanino me le fionga le li palmi ia ilana whaatata noanga me le fionga le autostala. Ma pa ia foi l'autostala e le I na te le tofia le tofaya a pulu lance polu e avea ia ma press secretary ale malo o lona winga o hia sei u mai ang sala lau mai lunga le ea len fa sala lau mai le observer le na fa sala lau mai le observer e le ai ma se meu fa maunia
ko sila mo meu nusi pepa fo inge kau fa valia ia nga kusala o leo ma ko mangingo lelei fa kidia suafa tamari i to fa ya apulu lan spolu e le itofia mai le fit fidia o lai le fa tala no ina la vanoa alu alu ala sa wa mangua pa wa yo kanga kaluke pikia e yai la to o lai to no tanga wenga e yai la to o lai mangua sa yai ya to fa fo i kamari ia lave to le tufunga o la fu la sa isi ko pe ko fa la ngai ku mai a wa le vaenga lea o la ko la vale le operating according to AP ia ma fa solo mai i ka ko sa vali le press le malo le secretary por fa la kusi o le media le malo e o ka ko ki di ba o i ko ngale fa sa wa no winga e ni si la sa pesa sui ia o le tamari ia lave o le van tau tua o ke sa moa ngo va ia o le van tau tua tamari i le kio ia le fu fa buta lan tau tua ia ona tulanga lava masani ai o ke fa kai ia o le fu fa malolo o ia le fa malolo ai le turia ai wa fa malolo lava lave a mai observe fa mai wa fo se ka pengeka ia lave fa malolo se kwa ko va ia ke yo fo wo le banga ka ave ngai ngusi pepa ave moria because a fai fola le mo anga kau ia le kala tipi o tanga va ya talo fa Josephine le ota fa sai ma futa mai ko ke lo fo le video le audio fo le ngaliki mai nga fe sidi merkala le sikama fa mai e fa malo lo skama la vea ai o so merkala tipi o tanga va ya o le ale ko ye ngai langi news al observer o ko yo ko fa fo fonga le video ngaliki mai so e ta uma ya tato o le ye ma sa longa po o ye se mauti noa wai de ke fa tipi o tanga va ya media o longa winga a wai ile va o kuskala sa mo e le fie le jos ile media le malo e le fie e fo la ko va mal observer e fa pia e i va fa pia fa o le lo fa mai tipi o tanga va ya fa mai ya longa winga la le ko e fulangi news al observer a le mere fi de tato o ai le liki mai ai information ngai a mal observer o fi ke le ku ma ka ko ia lona winga fa pea o ai lava la filifili ia pula fa nga malo but o au sa ile ma fo fo ko ru kanga kang ma ngo kilo ia wa lengo va ko ir kamalelo o tanga ta mo mua sa uba ai ngo kilo ia apu mo ia tia ula va ia le nga manga ku fo sa tilo fo ia tipi au tanga va ia o la ka sa wa ku so kanga kasi ia ko fa sa ile o manatu o le fionga ia langi ke soma o le kofaya apuru, o le kofaya tipi au tanga vaya, ma le tua fine ya le ilua amesene, o kangaka i kofa, o kusi kala si ingia ngi po sinia, i to tono le ngā ruenga sa moa, mana tua kere kilo fa apuru kiki, o lo inga, o le ngā ruenga lea, bo afu fo tau tua ne tamari, e ko kere le au kusi kala, ia ai mantua fo, ia e laile i leba tele tau tua, a ngai ero mafau o le ko inga ko finga lea, e ka kaunga ave i sesi o le au sinia, ai mana tua fo e le o se kofinga fo le fa pea e ma fai fo e so se sia tangata e so nga e fai fo apala ye a fa sa lau fai apala i ku sa pele so background fa media o ka ngaka le ave o ma press o ka ngaka e so malam lama anga fo le operating management e ke le alu u se kema manga kua o le puenga o le kema ma fai ngo menga e fo la ka ngaka apala ya ku e so skill me ka kema me ka fa sa lau o le tangata le fai media o ia fa so inga nga luenga ave TV iva e fa so inga nga luenga ave o le 2AP e fa so ia nga luenga e mai lungo sa vari so it doesn't ke le ko nga lue o esku skala o e ke manage inga nga luenga so anybody ang mafofonga ka mari lang wa fu ka ku ai pita yani e wa ese fu ila ka vai a tipi nge e wa ese ala kwa mo kipi so e wa ese o kipi o ska ka le o ke fie ya kipi e wia ele before fo le ese party na fa pe fo le ya la ka ke va ko yo la ka ma pisa ka ma so la va ko pe ko fa pe ka va vai fo sa va dia la ka ma e fa pe ale wi le olanga la ya so whoever appointed el ka ko malo ya
o le mea lava ngala aka ko iai whoever o le atu si ao iai le afionga le li palemia e fitfidia e o ia lava na ai iai la utanto nunga le afionga le li palemia makako e la utanto nunga I think we need someone new o skanga ka fo because o whaafita auri leo le liki mai o information na le maro e le ai se mea liki mai lalo e liki mai lunga nga pawar ka nga ka Amerika ko masar salunga e nga o ka nga kare ko ngor ka pingi ka mangkuala a fai ngor ka pingi ka na le tō whālawa ya ana fili manai whai lau tusi ko ngor ngor ka pingi ka le nga o ka pingi ka a whai langi me release i e nga o le secretaria e mwhai o whaia whako a release ai o lona winga o le la i kiki le awala e kau kei loa i le mea la liki mai le ia so o lo ula tatununga e maa ngai le eba kuskanga ka fo le anga e sa o fo ingo wa ai fo i le sia wari inga fa inga luenga inga o isi kanga ka piko sidi nga fai lau fionga le lipare mia mare fast le si kamari inga e ferwa i le wheelchair kurowa si ai mo le mfenga ko so ni fake fake page ko sai ele o post ngola ko page ai o ko mengi page le cha pipi e ke loa kuai o le makua ke e ai lau fionga le lipare mia io kwa ke ia kau ke ola fai fa pe fa leanga but e ka hua ka ngaka e manga o mia e le malongi trusted people e support i le ngaruenga a wa kau ke fiwa fai fa pe o nga liki mai e po fia lava kau ke o ye fa mai ya o nga lava liki mai nga o fongo ia ka pengeka nga anga fidia mana isi fai lau tusi e lau ke fa mo fonga ka pengeka e le engi kemas so a liki mai la information le fa mai uai loa Mancofer ke bidang fa mai ele afionga le palmia o le ale to sa uma news ko mo release mele ele media le malo ko ke lo menga mo fa sala mo observe fa mai wa wa diki mai information yang ko do le a fa pela nga pasi mai anga fidi i le press al malo o ngala le diki mai iyo a mo fa sala mo observe le diki mai longo winga o iare ye o le ala ye ka kai ko ke min ko fa kasi mo aku fa a fio ku no office pe foi fo mai o le makwa yu ka fa la ngai ko nga yo pe la mana ele ba ko ska ka fo la ala ku le ka fo le lo nga mind le ke la ko ki fa pe ka mo su el mele a wala fa ya mai mo ku pe ko ye fa mau nga ba ku le ku pe ngai fa nga yo la ku ai nga ai le fa mau iyo na umare o lima kausanga ngai o kausu ea a rewa mau lava noa o le press le secretary a momo fidi lor kanga ka ma kilo le le siongo ma singa pe ko riki mai si me a re riki yang ka ko lo ya la la sa on fa ki ngon ngal so to clear the air e lo to faya apu lo fa mani no me ta el malo e yo o ye se fa tan noanga i kai mingi o no le so ko ngware fa le fonga ka pengeka a tau nu o tuai ma ia matus fa ma vai fu la fu e poto ia lave tu funga la fu wei lo lave ia a fa pe ar ia fa ma lo so e le fa ngo fien ko ko so sa nga ruenga pe fu ka ko ni a ku ri o ma la nga ruenga e le fa ngo fien ko so sa nga ruenga but if you resign o le mea ke la ku o ke fa ko si me I resign but a oi ia la ku la pa la nga ruenga I ask myself reference ia longo winga ka ko nga alfa pe nga ku nga ele onge la au ya atu maunga o salafa ele onge la au le vau ke le kupu makamari ya fa tai fo tau tua ya o le aka ko meira ule play nga ku le video ida o mai fia sa fa maybe I'll play a little bit ai lo tau nunga wa a kuire le fai ngore video le rido mai fia o ba ko sei fa kanga kai lunga bo fa mai o fai se au fa mai o fai se au bo fa ko ai mo no kanga e kala ngoa mai la fionga le di pa le mie le tula fono e ka fia i mo me e ka le se fongi fa pau pau e va ku sa mo ai oso fai mela fa kan ngoa ma le se di ma ire ingi a sa fai mai langa kala ko ke lo pu fa kanga ka de la ko ngai play aku na ka ko le ka ko kala ngol me ku pu mo mo kanga ka fai fai au ngale aku
Where are you? So aku deh di dia malah nggak video yang fayang. I think this one. Ya lihat. Boleh lihat. Aku wa i ka ngakason. O ka ngakai maka o kia. Ai o upu nga la foi foi au. A o nga kari e fai te awa o ye fai la hunga. Ai fai mai langa upu fai mai nga mai de kusia. O le mau de fa te na mai de tusia. Va via, o ko ke por va via. Ya. Ya fa fong bai. O ke le manga play aku. O le feilo inga le fionga le di pale mia ma ta o e kalesia. O le mai le sa ia le di dia. He's nothing. E le o e skaka ngo fa para ke manga e fai. Se ka ko ka ua ye. Le me o ye. Fa mai la ye ele fai la uri fai me dia. Le kam fai sunga fa fe ngai fai. O le ta ofi o meo kapo inga fo ngai le ta tonu le atua. Ai ka ko isi mea. Longo winga. A kwa kapo inga fo le wa kapo inga kangi ka ke vai la lang. E kapo inga fo ye wa sa wa ka ke vai ku nga kanga ka isi ka ko rua. Ya. E kapo inga kanga ka ke toru ko rua. E akan ko nga ye wa ko fai nga arrange ya mo meo. Me foi lele e su e ma ku ko rua lo kinki. Ava ia kwa ma ku nga su wongo su fiku ka usanga. Mo ia. Ava ia ku ngor ko inga e fixe furu a milion ia. E ku de ia la kinki nga le ko se fio ke le manga ka ku nga i. Ai to te sila fia. Le la fe me ka nga ri fa mai ele foi la audi fa mai ku se lo wongo fu maku wa. Ka i o e ka le sia. A ku fa fonga o pu fa ka nga. Le fa mai. A fa pe wo le vanga ia le la audi al mali e tua. Le he chapipi. La mengo nga le fai o fes o le memo moare e fa fa lea. E le fai pe he chapipi ala audi kaimila. E le fai e la audi to tasi se a se tonu. Le kala ngoa mai fa mai ia. La la mea wa le vanga he chapipi me ngai ai nga kere i lokea pe nga kere i la ngā mai. O le la la ukari ei kuro wa ko fa fonga. E ala nga le fai la audi mali e tua. Le nga fai la audi mali e tua. Ai le fai ele la aule mali to fai uma o le pale mia lava male kapeneta po le lava la ko nga me va pia e ale nga fa le la aule mali to ko kapenka ba le upunga la for ka ngako sobi o ka ngaka esa o ala kala esa o ma la yo to me wo pekele fo me le o la auli le ala la ko fa le ke da ku la nga upunga la fo sunga fa fe nga to sa mo le fa to sa vai e tau ye tai corrupt le to no sia ye le ano le to ya la to pe fa no la to ino la ter pensione taru ora sunu ora ila to ma la to fa na ke le upur ka kale le wala fu ika yo e kale sia kangu wola susungu wola la ko mala ko fa nga tu lo wala fo nga lo nga to fere tu ko fa fonga kasi mai e pe fa no la to ino la ter pensione taru ora sunu ora ila to ma la to fa na pe ona la to ta pe on ta o ma no me fu fa longa ye de fa nga kala nga fa mai pe on ta o ma tu se no me ra tu spa ia nga fa mai de fa la kala nga fa mai ko se no me ra e ave fai fi au sa mo e ka ngola ma su ngola pe afa pe la ke kadia la ke kadia le la ko ke o le upusa o ma la ya o ke musu fo eso ngala fo ni kala la nga ya fa ina fo fa fo ngala tulu ma fa ina fo ta to la ngona nga pa wale melo go inga o ma kwa ma la ya ngo fi ka ngo post lunga ngo musu fo le nge ki wa ma nga ya la wo post ma nga isi uso ma nga isi page e pa pai upo fai o ko inga uma e kalesia ka e kalesia metotisi ma e kalesia uma le ko kongo le lo o le foi NCC sa mo al National Council of Churches le pura wala for kakare se vai le ma fau ku lo wa sa mo se vai le ma fau fa mai ka ngola susung wola
malaku whanga. Ia. La ka ko me ila le mea ngakupu, I mor ka ngaka whai au nā rea tua. Ioi. O kala rea isa ia. Malo long sa. Ia. Ia luaku e saya e ula ia ka me. Lawa ka me ki deu kula e saya. Mo ia. Ngai ku si fia. E la ku le au na po le pero feta le atua. Ai whai manko foi. E le oa o stanga ta sao. Ai a fe foi so ta la ngona foi le I le tūs le al kala le. E ave amal wha alo alo. Peango whai aku. O le pila singe e kolo wha sinonga whai ngā malo ka peneta ma le executive. Ma le ama malo le malo ma I dato umam. E le hai le levo lea. E ka ulol ngā lue ngā lea tua. E le hai whai asi ma warunga I runga I. Lea la ngā. Nge I ka miki ngā. O ka miki. Imagine la pe aura sa wha ngā au ngā lea kua. Wale upure sa utuspa ia. Wha mea laku et saia. Aula ka miki malau me me ulkula. Ulkula. Ai mga kua o le saia o le tala lea et saia. Ngā muri e le saia. E lia. Ma kua i lenga. E luaku e le saia. O e lia le ngā E muri aku e whamai. Lau whamai e lia. Sau e haru. Sau e haru la waru. Lenga ave o la lang. Whamai I saia o ke le ku ua oi. Se ia whaalua mai lo wanganga. Whamai le ngā pa u mai leo o fukala loa. Le ka ue toa tele o pa I la whai ngā ruenga. O le whaunga. Ma talo whatu sta maari I leo ko ai koe le mafuta mai. O Jason, Jela Tufunga whatan mafuta mai. You're watching from France. Wow. So now we have some families from Falangi. Ma loan ma mai alo whatu mo oi ma le ai ngari I manisi voi. O fua so I fua manuia. Ia. Xavier, ngala. La menga kupu ka mikia. Nga ai e urosa. Sae urosa ka mikia. Asia. Ele I whapenga o kau ai whaite au. Ele I whapenga o ngā oia le ako kupe whaite au. Ngā whai. Ele kongia se maat whaite au. Ele I o kongi ka abana whaite au. Pāwan mea ka mikia ka whainga le awa whamai. Urukula. O le whai. La mena tupu. Sae au. Urosa marionga. O le mele na tupu. Ia tula epa. Ilana paya inga. Ale tau pipi fast food kau sanga. Luas food tau sanga. O aven palmia. Wakala ngoa whaapea la koe inga. Ia whaakupa ki el fast. Ia o hangi mea. O whiau sumbai ila auri a mga mea. Whesau ila auri mga kupe. Ia le lope o mwhipa loka. Ia la ki ape a kosko a wha. Lalo u ata. Pwede. Whaambawa runga. Le wingo lau kala. E kei me oso meila ngona whaapea kako. Langa wa eleva. You know, he's been sitting there. He's been there for 40 years. And he's been... He became a prime minister like Silva, so 23 years as a prime minister, and then he think he know everything. He got the power to control everybody. Lalal menga oye, ki nganga kele kama aingo Samoa, kele manguia. Le wakufa le fast ya, le wakufa le fast midionga. Ba vai le merenga fa le fast. Kufa midionga, kor midionga nga release le last 3 years. Lewa release lea 1.8 po ua pasia. Le ale menga whai le tangata lua se futolu tau sanga. Mga kua la o Samoa. Pāua leo mea Samoa e se mai e isi tunu. Mga iausu o Pasifika, ngai kako aing Pasifika. O Samoa nga lua ma toke lau ma kuonga. E peye. Nga ave arfa mua nga kangua kua misio ngale fa mai mari e koa ia sa baku sunga le maoi. Me foi nga ko ke vai ia ke vanga vai fale e se pi ave ka ngu le loku manga ko ka siva ko se fu ka siva fari me fa sur mai loku ka ngu mo ka nyu ka ngu kala le ia le wola le ainga mo pu mo le karesia fo mai ko inga mama ko nga valo ia nga fangua fo mai ia sa wia o umao mai o malo asa nga ia kari ilangi se ao ro malo ia sa la mere pembai nga boke ke ida waku le ba area wa ngai fekunga waku kala le o sa mo nga ai ka ngaka ya sola ka ngu aku ya o le mela wo tupu nga ave ye pembai ya maku foi nga pawale fa penga ya sa mo makula o mari ko ka ke lo mafu anga o le history o mari ko
ko se lau kau sanga kai mi fo o yai konga kala fei I ma mengi sa mo la kau ke lo le story nga ia nga ia kala le mai kunga mafaka va mai do la ka ko fa kau maka me ka sa mo kai se ka konga kai pe a maka makangi se fa I mai fia o fele ele ma vai nga ngai kai mon ma vai nga ngai kwa kala ia ngai ko ke do nga uma bo so la ngai so konga ngai ai nga konga oi da fa me ai o kala fei fa mai mari ko ua ma lo re ka bo le upunga ua malie koa ua malie ka o le a o koe fo I konga ai a o koe sau o ke sau I le o uli fo lau o ke le koe sau ke koe kau ai o ke koe sau le nga mafu me le suafa ua malie tua ua malie tau ioi ia nga sa wale nga fa le o fe po mai le ko ngia ma me o mor kala mar mai le ka fo kala nga ka ko do mai ya o kala ngi nga fa ya o ngi so la o mai fo le yo kama ia mai fo le kama mbori la u fo nga ala pa ki ko le ko ngi ma fe po nga mai la ia mbori ko la o mai kama fusu le ye le malai le fo nga o le o fo nga mo mori la au fo nga mai kama wa ia mo fe si fo a wo fo inga ko nga le ye so fa le tu lo so fa mari to mo mari tau o le winga la kwala mai mo wa kau kama mo fia ia fa mai lo masa via ia ola kunga ai so fu fa ku bo le ku vai o kama ia bo kau ko wa kama ola au la ia le fa mai ia ka ko mo mori la au funga bo ia ka wa le kering fa nga ka ngaka ia o funga au le la mua o le ka le sia ia le la mua e le kering fa nga fa pia ka ko mori la pala po malo ka ko si I nga le ko le kering fa nga e ku la fa le ala wa tau nu I kau lo kama isa lo sa vea kuai dunga ia pure o ko le history pa le ke le o nga mea pa mai ni si o sa vea le wa I mari to I don't know pure o ko le nga ka pili kan nga me o le mari e ko la le wa ke le foi o ai le mari ko nga ia ka dia inga kala le e lo uma sa mo le ko ka fai do ka ngu lo kala le ka ngu lo le kala le I sapari I mangkue ko ru ku le ka ngu kala le ye cha ya sa mo maka ngiu fe ngai mariaka ia o I mangongo o yo maka ngiu fe ngai mariaka o ia ka ko I sapari o fale u mau ko ngiang yo mangongo ka ngu le ka sia me kisi ia mamalai ola mga fuanga ia kedi ia le lava mo ka kau ave ia ka ko I le la wa ia tasi ia le kau le winga la ko la so fa mari ko nga ave ia le fa alo le va ale ka le wa tau nu mai le ka le sia le la au tu spa ia li liu ku spa ia le papa o misi le me fo nga le ku spa ka ula le lo ave lo ia mari to le susunga wanga o le mari e ko susu mai le mari e ko ma lo fala na fola loa e fa fofonga ia ki oe sa mo ioi le la wa ave le susunga I fai fe au ave ia mal fa mangianga o au fa penga ma sa mo mai ia le moku sa ku mangu se pa ia ia le mengo ko le la ia ka ku fu I fa la lupo o pa ia mai fa penga fa mai le kala ko I inga matua au fa langi fola mo o susunga I fa fe nga e au ia I fa penga la dia ia pa ia le sunga fa fe nga o au fa penga e mau walunga le ba ai I sunga fa fe nga la mbele wa tupu alu kausanga fa se fuku ko kasa mo luas fuku kausanga pale mia kula epa la menga va isa mo o le mea kong wale o le video mo musu play ki wa lango ke musu e mele o le strike ola YouTube mangingo le post mai le uso ya turisi wa vola ku viste anga ngi kam esere anga ngi kam mai eser ke mele le ma wa ma ku risi video nga ola foi available online pe o tourist kama tourist nga ngalo foi ya ko ya ku risi sau de video ngai nga po ko post ku risi e le so po tamari foi ya ponti kula ile fionga ai pasi ko funga kula ia le sunga la ulen maleto kalo sanga ye se mai se bango si kala ngol funga le fongo kele maka ka ole kale si maro la fo fa solo kale si o le kala ku le pu mai e le fa kalia fa ungal malo o mai ko kongi ko tax le nga ave fa msingonga le wingo la kala le o mai sia makuna epa le menga o mo kangaka wa e kofo I wa e mangaku fa wa ya o le wa pandemia los fu ko sanga nga e fa pe idea wa e wa ka apa oi
i le mea ke loa ai le o ye lo marusi ia ko makamaka le video ngal ku la i me ngai sungai fa fe ngai mai ki ngal ma ki kiwa ka ko ma ko ya sola ia le o cho pa fa ina video i le ke fa ngal pule ma kiwa e ko be se le ye ma kiwa sa mo e ki nganga o le a lava se me mo ngai o ka ko ma ko ya sola e ke vai e ku dia o fa le fa o le mea ngale fa so ana ka ro ma ya sola o vai ai inga o se matolu e lima malo losi e o ke vai ale mea ke vai ngai mako maku mal mako uma o le afiafi ke vai kuria kuka mai kiki male ako pon mea kausami al faisi au e penga ale mea ke kau le winga o kire ka ule upulo ke ika ale mea ke faida ko inga masi o kinga e ki nganga le se mele e o ayu po so sa o lo fa aku ya ai o le so sa wa au penga e lengia o si aso laki e mo le ring au lai kiki so le penga ole nga fa ai ka o ipua e kuria we ave le mo faisi au amang ko lo ke ma langa ilo ma fa ko ko lai kiki alo mala mala ke veo lo ngi aku iska mai ki ngai ka mai ki lai ki for ma ko u la ku de yo aku ke vai o pisu po ngi se fo le yo le nga se fi o isi ya nga inga wala ke la ko sa fa la ai la so nga pe le o for ma no si fo i le ala va e nga e man ko ka ke le ilo ai o la ya so vai ya so le e pe nga le fa arifu a marki po ki koko e tu dia oi ya sa wale ave me causa mi dia a sungai fa pe nga le mamalu le nga me ka ko ma ko le se vai ke mi nga o lai fo de ngia ele se power ma ko mori pensingi mori ku mori makangi mori fang nga ola ya sola la almele o kupunge e ale ukan ngot Facebook o fera sa wi manguia ya o le manguia dia sa ko e to tua a ma mato maku le waka ko ai le waka ko sapi ma o ai fa seu ma sapi ma mari la ngole la au nga ko ngafi le waka ko fa pa o roi e te mingi ai me foi le fa ko le ka ke mala mala le alo fa le maku awa ye ya me penga ya le la waka ko manguia a woi ai o me wa luas pu ko ka usanga pa le me kula epa fa mai le la au le mali eto wa e ko e se i mai le mama o le mama wa ko e se i mai le mama nga ave ka ko makua e kausia nga luenga le ko le ko e se i mai le mama o la mena tupu lua se furu ko ka usanga fa se furu fiku kasi le wa sa o wanga e fa ko ame nge kwa fia me aku sanga fa iva ko pa umar fa fiku le maro si anga nga le chapi pi pa inga le a su ya le chapi pi fa vai mo pasi malua vai ko ua makwa ka alo ai ba ko vai le kula fongo fenga pa ro kale ye ua pe esa o le alo le ngaka la kule me pungi pungi ya la kule me pungi pungi ba foi le kau e ko kula i le menga ko roi nga umal pa inga fa mai tu le epa o ke fa aku le lafu a umal pa inga o fo malo le fo le ya fie me sa fa pito o wei le fa ko kala le media a ko yo o kala ngo o ki nga yo ro ko le anga mai mo mo fa kasi anga pongi fa kasi aya wa sa kiar ka ko va ya la sia wa sa wa ko ya nen ka ko vai e pa wa me ku wa fa kanga ile ko nga ku media ina ia ura i mai la ka ni vai vai nga sida fia le atu a fa wa media ka ko vai dal media ku pu ni anga fa wa mai ka ko pa inga le se yo se fa uma le lima ka usanga e ka kere va ai le fies fu milionga le mo ma mai ka kere va ai o le mako kere ka kere va ile leo feo ai le nga tamari ile nga nga sa leo pe sa fai ma ya ma fia me le mo ko ele fa ma ngia ele ma fai leo nga fai ni morianga yo la fa fia nga fai morianga la aku e su aku ngumela isu aku la ma wai check su aku ke fongi le la ko aku ke fongi i o la fa mau kula fong ba ma ko fo e yo ke fongi i ko kongu o makanga luenga le lo so senga luenga a mai e video ke fong so o la ke fongi o la o fa fenga luenga a mai ke video la ke mai a ko ya ko I'm late e video mai fa fenga luenga ke video fa fenga luenga so ke fongi un ba ya leo va penga a video fa ngoi ke mai po la po la ke al fa mai po mai so fingi so kari pues ko fa ke video o le ngumela la le e wa kure le mo merke fongi ya o le ye ko mau o mai ma mele so ele fa ma ngia pa ka ko kilo le aka mai ngai me o mai akula e pa la me nga fai si i mai ya sa wange pukange sanga le nga ya fola pa perungia
ele o papelongia kele ele ngu fai yo lima wa ku ka malo ka mau ainga le malos o le pawa a manga o sui le mere sui ko fa longa ile kala ngaku dai pa yasola ko fa longa mere ye sa wange pkange sa sawa e ai ku ngai ma mo ala fo mo ai mukia ai fa ka simbang mukia ko la le mere wo tupu le anga ua o lauka ipa ia la fa ngalunga o le ka o fo e ka ko sui va ia le atu ele abe e sei fai fe au ia le fa maungi le ka kala ngoi a o sunga va penga o sunga ia le atu o la menga kupu pa alfa tiku pa sawa sa fa ile ku ngai ku di fa fia mal parmingi contempt of court lele kele morianga la me ku pungi le so ok mis morianga ni sawa mai lunga o sawa o mai la le anga kire ia e kere i fai ka ngaka o le ngai fai le aku ngai fai fa ngai kere e le ma se soka ku ka kono ku uma pe kero ku pope o sungai pa kele o sungai so soangi pe kero ku le lava le loku la ka ko le o pa yo so ngatai o ngai e pikopo mangai a le ka ko le sofiku e ka le sia uma o au na uma le tu ka le sia worship center o au ngale aku ai vai le menga o ila ka fa ku fai fe au maru mangaku se vai le ye fa ku la au del mali ko vai lo mala au del mali ko le mele ku fa ma vai yang wo se i mama la menga kupu li liu male ku li liu male ku fa pa we ngo fu la ai va ai le wa ko apa vale upu yang fai la au del mali tu wa se i mama si si sa mo le mo milionga re milionga ku ko milionga nga bilis danga de umat pa inga le wo ko la se vale ngo ngi kupe ai ko o la vai ka mo fai tax mo fai au se ka ngaka ka mai how on earth where did you get that idea ole a tax fai au ia mo ia ke mama la mai ska ngaka fa me ka mo tax alo ke fai aku se me fo le lo la mangu ya sa mo la mfa ko ngi ka la fu le a ke ia wa so pu fa mai langa ke ke ku kupe a fai au kupe la no so what a ke kere a lai ki ia le anga fo ila le menga kupu pa le ko ela ku spa inga e fe rolo fa inga mo fa inga fa inga a le fa alo fa inga a le so wa o le fa mo ria le mo sa le la fa ko la kala o le le ya ka alo ni fo ya o ka alo fo i me le o le la sa la ka kala mai fa o mai fa le o ka ko kala le o sa mai fa fa mai fo mer ka malo mai fa fo mai o ko nga fa fa o ka ka le sia susung wola o ko makang susung wola ma ko fa nga mai fa ya e o ya kia use o e whakanga e kua u wha mana ya o e sa mea paure mea loke i roa o re sira fia le atu e le ai wa e sosopo wa e kolo sia le lainga ai ke re o kala ngon ka mai o sui wa ai o le atu o e whaila unga mo ke whanunga ka la ilang whaila unga i o le mea fo i le mau mo le whaila unga nga oi kupe le luku wa ai o le whainga ka ianga ko mai fai au le sia ri ia sau fai mai langa YouTube la unga mai la fionga le wala kala ngoma porki ia e sau o e te fai la unga ia le fu sau i e fas mai me ngai mo e ko kere mer ku se mala ia mala ki po ia le mia nga fa mer ku se le mia su fai au sa mo o le mea ngor ko apala i se context a ka ngai fai ka se kusi e le fa mai context o kusi dia fa ka nga pa fa se kusi o la o le la au nga pa umai o le nga sa wa pala si la ku ka vale ku fai ka wo ka nga ka kusi e ngo fu ko sa ko ku ku pa ia le fionga le tu e ngo fu ma apala si se le context dia o le mea la vale o le mea na tupu a le ngo fu fa ku sai e ka fa ala fi lo fa val vale ba e mala ya o lo ka nga fa ke e ka sia va ia la ku e lo uma sa mo tanga tai tau tala ma mala ya o lo va ia o pe ya mo le vale fo de mo ia e pe ya o le vale a kala ngoma lunga i ia ko ku fu mala ku male ke lu ko ru mo ma ku pe ya o ni vale la nga fu ke lu kala ngoma i e ke ele ai a ngo e ka sia va ia la ku o me nga ke lu fa ia e pe pelo e fai o lo sau i wa ai nga lo fai le se fe a wo ko wa ngo le bo fai la YouTube pe lenga ka maka inga ku urea ba wo ko pawa mar ko wifi ya lo mo kai ba si wifi ele mo sa kupi ioi ia nga sa lo la ia halu fe wa soro le fo la fa nga o puro ioi le fo fa nga o puro fa pe o me ia la fa nga wa o re manga puro ko bi ka fa ku mar ka mi pa wa le bea ngal fa umar kai mi a se value ko ngo be ngi ma ko fa mo
e la po ai Samoa ala ku mai la lo fo miki e lei ma se veru a 2 kilo i Samoa ngai maka i ma Samoa ngai fia le menga e il pasenga o Samoa i was fulu iwa point 9 o Samoa ma kwa ngo pipilo ai lo menga e fai ioi kulo wal fa fonga le tunu kulo fa fonga langa le o ya ke buga ko kiki roi ai ma se sofia maka i lo menga fai kulo wa ya ko fa manga lo mai aswa so ko vai maru puenga ko fa fo mai upu na mangku fo ya ma ko re os kuskala a wasasi ya ya ke lo ako ke fa manga lo wala nga ring de wan ya nga fai la mera bai a fa pasenge uma rua lai ngai fai mai po uma nga pawal me ngai su en ku pe puro ku ya oi su e tu pe puro tu ya oi nga rua mai le fa ari mai le rua fa vale no i kilo ko le ku o nga la wa fa pe oi yo se vai o le mele i lo Samoa wa e fa mai o le ke so ka i me ku skala Nigeria ma Somalia ko e sau e fa mai o le fiso ka i mai le ku skala Donald Trump ai ronga ke ro fa se i media se vai le merike o ka o rua yo o le atu nu e fa pe le la ke ro mai ma fai le bo fa koi au ka fa pasengi pe ko fa pasengi fai live le ku sa sau a mar fa pa ko la po au ka ku aku nu mal lu po kala me for pa ko e re kar fe ngai la po ke le for pa ko ku mai la lo fa mo e ka fe lo fa mo e le mau e le hite o lo fa pa ko le hite fa mo pe ko fa pasengi ku mai la lo for ve e fa pe longo winga e ke le mawala lo mele ile lo po kala o be o fa ko ngole lo po lo ke kala ngo fa fo ma ia ko le o le ngumela lo ke kala ngo fa matematika ku ya o ka ngole so se fu fo le ka o ke foi pasengi ke lo o so le sa wa lu sa wa lu pa la lu po kala mi sa wa ma wo fu le miki o fu miki la mele le ka ngo fa pasengi lo ke kala ngo ku manga ku ia kala ngo ku ka le fo la ka ika lo ka ika me ka ngumela ioi ngo fa o me o kirang ele ku spasio ngumela moi e mori maua ia e mori maua la vai ngai mai mo me ka fa o mai ka o kirang o fa o mai anga le mea la ka fu mang ku so kere pe se accounting po se o fa o me o ia me ka fu mang manga ko la ala po o fu mang ke ro ma fu anga fe ro mai pasengi le la ko fa pasengi lo po kalami ya sa wa uma fu mang la popo sa wa sa ko la vea kualua le lua pokalami i fu le miki so ko kikia longo binga anga yese si fu anga yese si mangwela kiki fo e o nga fu abo longo binga ya abo pasi ya bo pasi ba mangu uma ya wa la ngare ka uri so fo wa fa pe fo o perso anga pe fo so fo o se fu amo ya longo ya la po vo le fu so fo ya fa maru lu aku sambo o le ase e ka la ka ko se la ka ko se o ngau o le kulanga fo o ka mo fai fa mala mal matamu ina mo di ia ka ke ai se no ka kala ngo fa pe fa ko mala mai awa ya ka ke ro fa ku masa so foi maru e fa fa fonga ya wa ko ia ka ele ya nga ka pe ka ke kango aggressive vai ho de ka ke kango fai fa ka inga fa ke fa ko ka le awa umma ko vai aku e si le ku ma le vango fa ko ku ke ro ke re pepero e ita maria meri mai ya fa me fi manga ore sa ke ro o ke muse afi o ke re pepero o ke re pepero e ika nga ka ye meri mai kia e manga ambia ko aku se puro ku but I can't do that langa you know e ho me mo ka e ka mo ka fe ka ye ya awa ko ke vai ye o ko ye e ko e kiki ai si vai ai awangi ai nei tamari e me di mo kere kari ko o ngo ke musu I don't want to go there I don't want to be a part of this ba pisi me kere fie ye ta talo le tu e fa manga longa yuso
ia wa foi alang fa pe ia iskama lo leo mai fia ia wa bole senga wenga bole sembia ola ka wa ia akala ngomba runga pukala me pulo ia pe ia langa ka war CNN mera ka ke fa ko le la wasa ia ko ngaka ngaka mari ia ka ko fa ka ko fa ka ko fa pasi ia ka ko aku ile ka ko ole e kele yo maka po si vai se me foi de inkare si ki ko ole au ku ole le ole mele wa tupu mai fa ingo tau sanga I aisa nginga bawa uso aisa ma me umangi ole kala le nga sau mai fa mo bonga mai tanga wenga leo masa mo ele ia se fa lave tau maliu me kau ka vale po ngi bisa me kau onga nga I Christmas ako mangkole season ni kele mbon me ole bisa ele uku va lava fai se misa e la vea sesi maliu misa vai pe ingu pia misa o ke sesi e pe arus ka avare la vea ma wako o nga o le kalfa so pikuro sa mo mai ya te sema kapsankengi nga mau lo ma sa ya okay uma mea uma so lo fa ftaile ye e ko fa popo fo ska ko fa fkai ma nga wenga leo ia male fa avai o le wata atia fa nga malo ia na mai watu sa fai se the minute of silence ia ele fio ile kako kapingeka ngar kapingeka lava ia sa tu choi fo le mori sila ia ma fa iloa ia le maro sa mo that was really nice mai kawa ku yaka inai tangata nu Australia ka ke roping sa mo po fia lava lenga mari diu los fa inga fa atu fa lava lava lenga mari mai pondai ia le alanga ma fa ye ko pare mingi o se kai mi mo ese le manga ia mea e fei ka yaisi ala ma kwa manga ia e fai ma fa ta inga kukun mori sela le foi fa ilo fo no pale mene fa alo le sa ngol pale mia e kakau le fionga ya ringo posel ia mangal fo ia tau so por que ia kai me uma o ese foi uma o le o vala o dia le so fu ele tu sa tau tua ile malo sa tau tua le malo o se fo kako e ka ka so mo vai ai ka sole ya umbo i fai so ala kala o le ska ka ai ka e koru ki si masi fa ka so fo di maso mariu fa ya so loka maki oika le loko fa manga lo ke lo le ka o le mere ki so le la ka ke vai o le o sa no pa le mi ka ka ave fa lo e ka ngo o malo e ave le fu ave le e ka nga vai le ku ese se fa alo malo e fa fe kai ai le tau tua a tamari a Matthew wo ngalo ya le o yo lamatia man le sofa makai o afo ni le mangi le anga ke lo ka sa o ele ya se so ka ko ko ai ka kau le fa alo le tau na ave fa alo so le nga ko si le fono al palmini ya sa ave fo le minutes of silent e fa ai do ai ya wa sa fa i o mo boy mama nu le fa ti a sa mala ya ti o so fuanga ngi le foi la fa i do fo e sa mo le o sala lau le lalo langi fa ai longa ka peneta o sa mo le al fa alo i ya auskaria ma ku uma ia le nga afia le nga foi a kupu foi sa mo e sel manga ia lo va ku sia ku o lalo langi re kiki o fa ilo mai o mere foi ka penga ka pale bia male blana ka peneta o ka se o ke fa ku la wa ia o ke ma runga e fai el pale bia mal ka peneta ai o ke fefeke ai lo wale upe ko ia ke o ke fefeke ai o ke fia ka ngaka ilo ai ai sea o ke langa o ke re posting mo post po ai la vole la langi ka wai o ke ka wa o la pale bia o le maku malo o le maku ka pengika e loa ino le alufa lea e le fa penga kari o kupe va ku Australia kari kupe va ku New Zealand America ma ku ngi kupu fa la le se fe autos to sia so now from the top was show le respect show le love e sea a maka mai kokongu o le ka pengika ke le sa Australia sa mo ka fongo me uma New Zealand America mai sia ku so le ala se te au le ta mai ai e mama o arko fa ale atua kau ke resi ia se vi inga sis fa fo ia vi inga le wa anga le wa kupo me ia a ka ko fa fekai ia fa atu mawina pele lango mar fa mo la fiong al pal bia mar sui pal bia malangka peneta ma se fo inga fo fitalai ma sui fa fo fitalai il fa sa
le whaatau tai o sa fulau sa mo ne tau sanga. Awai, kau ki o, ia e whaalava. Ia, o le sia kako o vile, o ba kusola arua fo ikula. Ia la kop kopea. Oi, sorry. La mo ia, o kene pipela kwa si e baku pele tala le ia ko fa pe ke pele. Koe roko, sorry. Koe yole mea o isi fa finge ru. E leo lea mai langi finge baku kua. So la okay ngiki, you know, this is not a joke. O kele mga e fa joke le meria. Le anga sa tupula, o kele pola se pota ia before. Le la iki o ken kiki ngo vai kwa nga logic le page like e ola la ke ba fo e live me langa page samo. La le ka wo le ngu asa fa ia mo. So le makua yole mea o ken kiki la kiki la kele la kiki la kiki. Ke rola ka lang fai. Nga ubale ngo umbaloa o kele posting ai dunga. Ang umro faku e ke koe meri mai lo kia o le la polo ka oi. Le ngai ke la kiki. Alo e fai o makua. Ku ulau mea ngai fai e ke la kiki. E le usala lo koe la kiki but I know she's underage. So le ole mai o ken kiki no ke besalo o ko ibo le van ko forme kia o ka ran mire mo. Le fo la ke va le ke ro o timing. So le o page fo ia la ke va ko on ke fu ken ke ko live. So ko ole mai fo ia o le sin kiki la pa so ken era e le la ki ku ari fa pe o fa ko la kiki la kiki o makua. Le ko ngala kiki hore po ko se fu ka sanga ke va ko le page o meri no ko sanga meri mer ka ngaka fa mai la le ka ole ngo o te le ala mangu media. Le anga o ke musu le anga me fo ngau ke le posting ai lunga. Le anga o me fa pe e se uma tatu langona. O au lo ke mga ki di va ku le message. A o ke le mga ku urungo o e ya no ka post pa e ke le mga ke wa pu le si tu lowa. Le anga e fa nga pu le ka ngaka le ola le media. Me ke ko post aku medi uma media. Ngalo le ka pu le ola pa e le ole nganga le lo fa ya ko. A lo ke fa ya ku. Nganga medi mer ka ngaka sa ule kala vale mo tu lo. Faku malo so fu o e mala mai lau text ngai fai mai. Ai fai mai. O le hanga lau text. Faku ia o ngai se lau ngai ko silsila lau text ngai sau ele o ala ke mala le le mo. Fa mai e se ha o e ke dei do e fa. Ia kasia la maki. Ba mako foi lai le so kai me karingi me. Faku ai. Awe ke sa o mai lau kala ngoi ke o lo ke vai ku lau pecho le va ka feeling o ke va ku lai on bo ke va foi lai mai ama. Paku awe ki kala ngome fa penga kia o ke le fia kala ngome fa penga awa ku sa le angry face wa pe so le fia poko sa wa paku o ke le ku o no Facebook o ke le fa lo halo mo paku ai awa ni e ko e meri me fa penga kia e ke le mala anga o sesi mo fa sa la ku ngo mo wa kai lunga ila meri le fa mela ngai le I'm not going to mention a name because o ke fa kikia ya ele o se fake page ya me fa pe so le pa yo ko ye like so ka e ko ke vai me singa wa vari ko meri me ma ole mai ya so le pe sa o se ya fa pa wa foi de pe se e ko ke vai me singa la but ele o le nganga ale la iki o ke ngi no ka ko ka ma ko ta yang mon o le la iki o ngi ia o lo ke lo la ka fa fa fo de but le ma ngai la ma ku le fa mai le so le ya to filau to filau aida o isi me fa pe people set you up io they set you up wale page e logic like ba kwa la mai e me fa pe but they check la fa se me fo de nga fa ya ko sa kala sa la mai ro runga because of gaming we have to be very careful fa ke la nga ye me fo ye a me sa nai fa na ku so le nga ko re mia e ya chok ma sang ya ka ku ye chok ku isi chok al mera fa na la ti le fa ko le pe le age le like too young yeah a pe le ko ke fa le mia don't do it a wa le fa nga mia mang le ko ka mari anga ma me fa pena ya o chok ma sang ya ka ku ka ma ko la o ke ya o fa na lu fa ko ya ki fa pe si o fa ya ai le nga fo le fa ko da ngo ke mga fa ma ka nga si o ke mga o ya wa la me mo we pe ko fa lo pa me fa oh ya ai te wa ro a fa nge ko ka miki e lang fa ka me fa pe la especially the young ones that you know ka ku fa nga o ka miki la fo ko mai e pe o la e va fo de yeah, and one may maybe somebody try to set you up with a closer reply and then also sa la runga.
ia Malaysia mea ele mala mai so ole ango mengi nai whanau pa pengi si ia wala fa penga e ko ke whainga me wai mai foi ia e ko ke whainga ia malele le fo ole ia Malaysia mele le lenga ama ka mereka kolai ole mele fa mai pe se me valia le foi sa foi atu desi aso e o kusa lai joke mai ka ngaka ai le maria ya fa mai o kusa lai ka lai joke mai lunga fa ngor ai o a ula ia o ke makoia o te kinga a fa pe fa ka inga joke mai ya so ya fata fa ibalu ia o ke ya wo masangi ya misanga yuso umala o kanga mai fa kai fa ka inga ia mangai do makukua ye pe o ngai kinge ngai do makoio o me a vito a joke mai o ke mala mai langa bo ko masangi o se a chef i marko ke ro isi ai iska ngaka fa mai kulowa mai ka o elo kulowa ka o sa mo fa la o ula ke fo ma fo le ese ngaka la me la o fo la ko su nga me fa mai ka o la ke siva yo iska ngaka fa mai le ngo fa ko fa mai pe se me vale a la nga fa kala mo mo pe se me vale o la ke siva ku fa mai pe se me vale ke lo o ke mala yo isi o ke fia e chokia e fa mai lo ka mai pe se me vale o ese ra ki ala o ke o ikala o le me o ke akai o fa ko ma ko ai pa mai va o le mario ko me ga kai ia nga fa mela ka la ula ma ko ai o fa ko e ke nei do o le ma o ka ku pe siva i lunga la Facebook o ke no ko feng shui i nga lunga Facebook me funga bo le ko live lunga Facebook e ke siva o idea mo i pe ke fa nga fa vasi pe ke mo ke no la so mo fa ka fe o fa o si o me nga e le ia ska nga ka vale alu fa me ia pa le la lo langi do ka ko ia o le la lo langi nei e ke fa ia la vai oi bai e le ngaka fa mai upule ngaka alai maka ia nga le wai o se fu wa fe bibos e fa so ko i lunga ia fa mai ma le lilo mga ko ngaka e mako i ese ma ke ki de ke ngofo ma o lo ke ngofo e o ke kango target audience because people e boring foi ngaka pe kala ngoa ko ari me kasi e ke fika fisinga me mari e singa me fo de e le ya la vai e fa le ko vai si o ma fu ngala so ai fa mai la on me varia ia kere fa ya ko kere fa ku ya o se me varia pa on me e fa ka ya mor ko mengi o fa mo mai bo ia le ko mai fo ka la ri mas fu e ma wa de fa la wa na tu mal io fa penga e kupea le mea mo ia e kupea any comments anything pa wale mea copyright o la u fo ile alu ka ile to tele ma malu nga yuso mo ku fa finga le ka u fai I won't give up don't give up le Facebook ma le YouTube don't give up o la ngonga manga ngo o but once I open my eye pa wala fo tuanga lo ke mai kaunga e to tele na yuso mo na tu fa finga le ko ke fa nganga ia video is kangaka ko leka ko ke ka ngofi modify ia lo ko fanga o la wale fo ya halu e ke monetize do nga ka kongre e poloka uma video nga ka kai mala YouTube pola wale ko la me nga le ko ke vai o ke fa nga AI because it belongs to you fa ila pese AI bo only ole right on me nga le la fa ya video lunga AI because ele ungi me fa isi o la fa ya ya so o la ke o ninga ya pe fa basi sila ni si ai o kele o haru fa nga mangi kala e o foi kala ia le fai mai fia langa le o monetizing ke roko e le ko ke o monetize no Facebook mo ia e le ko ke me foi nga ke long fia nga le video ke kango post no Facebook because o ke lo o ko ke lo le monetize no le YouTube ai le o monetize no Facebook so o ke le fai ko ma se me o fa ko ma ko ko foi ai manguia ya o talo fa lo fionga a pesta ya feta matalasi stai ma futa mai so kama fai au ki va o le wo on media po ke ngo for fari e ke le ku pe mo i ngai ron media e fa po fa pe I'm not saying but au ki keep up e ka ke o ar ku ngamba e fa mai ai se le fa mai se le but you don't have to talk politics e se fa ya me mari e fa la ku ka pu e mai la au ru fa pe ke ro bola wow e fia ya ka ka pe ke aru i ole shopping center e ku mai mara video fa pe yo ni world le ma ku yo le kau leo
o le kaure o apu le lava loku pe fai lo fa kau e fai lo mo se kwa ka mkare o ranga ngi usira ya wa fa penga anything pe ke sau kala ngo o se fai a onga pela sunga ya fe tamatalasi a le fionga pesta a kala ngo fa fai a onga pe o ska ka le lo ko lengi le chimo e ke lo mo e o le meta a fa sau meta o a product fai e fai ka sau fai no i fa ka sau vai fo le you can do it here ke lo ka ngaka lalang o mangui ai a le lava li miki ya kako o le ku ko fo ringa i e fa mai fia ku skala because people think when you talk on here when your face it's on the screen everybody think nga le movie star balea wa pa wale me lo sa mo le me le la ko fo ringa ngongi bia e nga ka ngaka fa ki fanga bala fa news la fa ile yo sa mo so now everybody en fa fa lo i pere fa lo fo ringa le wa lo fo me le faceless video nga ka ngaka AI o fa nga animations me penga yo ke sa le ka ngo ile si la fionis ya ele yo bo ulo inga ade yo ke le I don't want to go that far fa nga AI de me le nga ka lo le foi fa nga me ya le me o lo te lo nga ka lo because o lo kwidi e a lo i va ko sa e ulanga ke musu ko fa nga kar nga o kinga nga me ka fa o sering me e ko sa e o si me a ngo fa re ko ya le sau de mua ngai se yo nisi foi la taimi people were jealous because e ka uko mo kupe and then people were jealous o le olanga lava fa apea but don't worry o i e lo skidi o i e lo se movie o le fa me ka ka le fie le ai o ko roa ya ka rempo ele mo tato umai nga mai o le varse fitse furu varse furu o aka yo rempo le ka ko ka mai la sa ka ulisa sa ele nya ka mo o le aka Chuck Norris le fa mai ska ka ele ni mo o movie uma pusidi ma movie ya ele ni me mo ya sa wale ka fa so mai ya bo yin me wa Facebook wa e ko inga me e mo sui le la wo o mai ai bo fo ila pu ngo pesi o so la sa ri pinge e fa so mai city sa flash drive wala ka mingi bo ai o le winga la tala o le fa mai le anga me alo information a o me mo ya the world is heading to a different level. So you have to choose whether you go with the change or you will left behind. Ke wa e alu wa ya wa behind ako mo ya se vai ya nga so every comments pe yo i every comments o la bu ile ka le o lo ka le la ko fa mama la mak o le ko fa mama la ma tu le mere o ku so lunga i e ma fainga video nga viewers ai les la kupe o le kele yo me o learning nga pa o kam fa fa makala because there's so many YouTubers here o le kupe ke lea o mau runga le YouTube le masinga e varu afi ma ko fole e langa o le la le ko fa aria langa ke loa ino e le fifinis o la kupe nga mau wanga lela e fa ko fa afi runga face masinga ko fa afi nga lo manga va ma sa fa nga la foi mau e afi mo kupu runga Facebook o le binga lo kala o short videos e ma fa nga video nga e manga kua o le YouTube e manga mia watch hours pe monetize pe le monetize pa ka nga la pesi o le pese farming uke longo nga ke playing fa fiel pese fa ko amba wole se kongi o ngos fu se kongi kasi minguke o ngos fu minguke kasi le kula a le live la a ko lo kula ka ko lai e ke fi we play le pese le e o afi video ko se le o ele me nga ka o kiriki and then kiriki and then go back ko so ka ka fenga kiriki air ka e umbale le la pe li ma fe la ka maka ka ko lai pe o ka ya ale ka i wai kula uma lenga maka ka e siri aku ngai lo le live po le ke va ya ko po le video ke ba nga e course fu wong wa fe ka ngai e ngar kiriki kwa ka nga ngale la kwa maka a ese mai ele ke antinga la ngai e ke ro pe ka ngoi alu ngo la YouTube studio e ke ka ngoi ya e monetize so la help le any sa mo pe ke HPP pe ke you welcome o ke le manga fa por kikir fa ngor ka ko YouTube I'm not that type of person pe ke HPP pe ke sap e ke manga mi lo so sang ila YouTube me di mai pola se me fa so sang ko ya because o ke le fa ka wo se products pa wal me ya po ya wa ka wa me fa e once e ke e meeting ale ko chiu
Ela, ma eu so bele so ya ma wanga po la fo fam tala mer fa ngole live exactly mere la fa ngi nga uma live te ango si o ke fai so ar kala le e se fo di mafi me ale ale nga jealous le ko kere le so ya ma o ma sa le ya le la ka ko fai fo kala si so ya le mal fa to anga fa ya maulanga YouTube se fo di mafi se fo afe asinga u fal palang a ole kele ole ska ngaka nga fa sala la wolang kuskala ai de kus fal palang sila ko anya samo I mean, kangakala Samoa, everybody, loke kala ngoko le au loko. The local people Samoa. O lae ngarue. Ake de maua se suli mawhir masinga pio mau kala Samoa. Ari riula tupele ha uwhawhengi usila kala Samoa. Ia lau ke laka laka le fikul vat wafe Samoa. Ira masinga. Ia langa o mau ia o kamaro kiri. A le winga lau tala. Awangi whaalea ngai fuana ia tatu tangata. Mari miki whamai. Le mea le kwakoi. O lo saurunga i. E re ungi whainga news. E re ungi whainga story. Every Samoan and everybody around the world e fo Samoa le mea fo kako mai runga i roke ia mea a le lalo langi dia wa le vanga make money le lalo langi i mea le YouTube and things like that so we have to yes yeah le sa o le ya le o ke re ko ya ro ko langa wo fam tala so o le AI very simple e lo se mea mo e pe ya la ka ki fanga it's intelligence, ia pole artificial intelligence. O le mangingo i upo ele ongi mea mo. Before laki whakare mai in mana trying to take over God's creation, including people, everyone, gonna be changed by the unreal. Okay, mana ilo, okay, defia, mana i fwoi fina ngalo sta mari ida. Okay, lo aku. Kau whare ai sui le creation ale atua, yeah, mga ilo final. I'm not gonna discuss oferila, Palemede, I'm not going to discuss your point of view because it's a big issue. Afa pesa mata ti fanga lelo kang fakai ya maka ya ko rempo yasola. E kusal de yamar AI. Afa pea o leke fa ngala pen card. That's a technology. Ele ma se sokako. Ele ole aku nga fail pen card. Lo karsa wa ole awala le su ele la lang. Ele lo kang ko bakis fakai ka ingo le AI. Ele suia AI will never change God creation. It will never. Aka ko kalangua alwale tip. Okay, fia so but I don't want to discuss this. E alwa one day you know because faya ule kala le AI because o lo ke make money. But ole la lang e fu ole la lang ide ke yai. Ele I creating AI su ele la le God creation. Never. Ako va ai fuila yai ile faingo animations. Wa ke le lopo mata tamari ile ma le faingo animations. Or kai mingi. Ele ai masa kama kiko whanga ui whanau taimini, e makamaka ngi movie o Rambo. They never watch Rambo o akaya Hollywood, ma Bollywood. They never watch those. O kai minei le Netflix, e makamaka umaka maiki animate movies. Nga ke loko whanga, e o foila, ia o kene fia fo ia ia. Now the world change. E change la, ele o suya creation by ka ke feel fine mai. I mea ia, le au whaku sawa. Kako sui because okay lo e fu matua. Some people accept it, some people don't. Le kwa koi e foi la le Facebook o le Facebook o le AI fo. Ni akako wono no koi o le ke fa ngar Facebook o le ke fa ngar YouTube. Pa wale se sengo le AI o features. Aku sa le mai. A wai le pe ga como ke phone o swinga. That's yeah, but la ka kia. O kere mga akalanguan, o kere mga debate, langai e fiwa, but any debate, posisi am hea fuidere. E ia iar kanga kai o ke iai, e ir kanga kai a. Amelia Famada, yes, yeah, whatever. Le mga kuda, I like, whatever I like that. I never disagree, but whatever makes you feel comfortable, go for it because you can't change the world. You can't change people's mind. You can't change situation because they may talk from experience and talk from your situation. Because of your situation. Because of the experience. Or kanga kalawai loa ile ia whakakaingala leo ka ko me kau Jones. O ngai. Ula le upa it. Ia le ka ko le whakakaingal mero ai.
le fia ngisi la pe ya lo upa itu market o kangaka o kala fa ka wa sa do mai drones fo i o langa lo ko puni sila e faila o ka le McDonald e o ka online ya sa le drones drop mai do malo fale instead of the upa eat e faila o ka sa le upa drop mai o swinga ia le o swinga ile ha whatever but manga ya whatever makes you feel comfortable la ngai o fo ka ko ya o fo ka mingi o le si 2 sanga lo ke ka ua ko o le makwa ke le swinga ko va ai drones ko va ai ka vale u fere le ko va ai le ke lo swinga lo ye e su ya la lang ko va ai le pen card o la mero e ke mingi la ngala lo fa ko e le ko fo ai le si generation le ye mangi card o fo ai ma ke le fo ngala la ko ka ko fa pelang ke fo i o kongi umala fa ka o ye sa ke fo fa pena I don't have a phone like that I can't afford it bo ye le kuko la le kuko glass bo ye microchip ngala ko ka kai om fa pe la ke fo ke le ko fa le masekat ngala la ko la ke fo scan fa pe fa fa ka bo umbaro la ko ka chep ada wala ko ke fo chep ka ko vai swing lang so it's up to you whatever makes you feel comfortable don't worry you don't have to force yourself to go there even myself I know that change but ke ya onga but I le fo ke fa ke because ya no fo inga ka ko malamba ko inga ya pawal me ka ika ngal kama pesi loku fai le loku you know you don't care about whatever people talk about it but ol kai minge fu lo matua whatever makes you feel comfortable that's it before maya ka nga kai le alava whatever makes you feel comfortable on the sitting you have to be honest to yourself yeah o nga ko me mai lola ia ka ko me mai ile ya foi keiro wa over mal go tu la ka kan ngo o le a se face ka ko maka upu mo tai au ona leo te vai atu wa fasu 5 minuti te ai le sfuru rua nga ka ko amaka la fo sfuru e o te lo australia la fa ko a sulu ko ke se fu e oni si vai ngor ke ropi ai ona lo una fo le ya wangi i over ka ko live i lunga o le over mal lo tu la lo ku la ma fiku mi hoki because mo fo le over e mana ia ke mi le live ai ke po dai kangaka get poor people get poor e dei foi se le ano fo ngor ke mi ngel po ai le se le ano fo spend longa kai mi se roi kula e makamaka se live because this is not a radio station e i me foi ke vai alo waka ma le pesi e foi la me fa ke ai de fai live me se me le ia vai alo e começo me fa pe ko nga live le live ba o rengi pesi so people will get bored e makamaka se vanga ila se nai to ina mana ilo matua e fe ala fo kai au pe la fo ko fe ala fo ki de fa alo la kai ai le se kanga ka so fo la fa alo se roi kula e makamaka se live e kusai e foi me fai la fai live ya e lo ai bo over kai mi maleles o le nampa ia o le kuranga nga pe sa la se fingis ka ko ka la fa le ma lo nga roi o te wa lava le matatoi e nei po e ini simuka bo a fingis se kala ke vai lo bayang ya o ro ku ke vai ya luar kala ngo la o ka fa se me foi ke ya lo makala ma ro ya e ma lo ma tsai ya e nei po ia o el manatu ia o le foi wasili o fe fo ile tato ia po le fo wasisi fo mo le ia makola a sisi foi e ko fai fo ku nga va fo didi e alo kingi ku nga va fo ka ko e ke va ko sisi lunga foi lo ngo ka kingi ia o le manatu foi na ni fiafi o lo sisi foi e o se fo no foi ia le tato fa tau tenga ni fiafi ia ele le ia le short and sweet manatu foi ia ka fo se malo longa se tato tulu mo le atu fa tai tele lava i pa ia o se tato tulu bompa anga ta mama tina matutua ia male malu lau tele o se tato tulu ia ile ko lango mai per ka ko YouTube o lau mai mo mai malau like ia afa pe foi le ke ia se merka ko like ngol ka o mile like foi le ia o ro sa ola na na mo fai like kai ma fuka mai ia fa kai fo ile lango o le ata fai lava tu le tato tai le se furu le po o ke le manga o lava fa lava fo ina isi e se ia mau male le fionga ia le mar fai tu anga ia wa o pesta po le fionga ia fa tai furu nga kai mi o le o se ia fonti tu wisi ia fa penga fo le uso ia ai le kari ai po ka ko le ki ola po o la we ila tu tai
wa tu mata manga ia ka ke musu e clash fo le wala ia te mo tanga ia le la stika u se fu ia aku ai ala se fu ia mo le va no ka fa so ai ia te mdei aso kwa vai maru puenga ai ia lo ta tonunga ia ile ia se aku fa maru ru tu lava ya fa pe fo e se fati ia ole tau tamari se la manga fo ia po fa usala le pa nei po se ngana ia ila mai mo mai aso tu vai maru puenga ia fa ma ngalo mai fo se aleu ia po se upu fo pa o pa pai la fa fonga ia la fo nu le ai na ma ngalo ia le tari ia ma ia kele ma lo ngo nei po pa ia ma wo ngo sa mo ia tupu ma tamari ia ma le ta tu a ma tua ka ko ko fe lo i ka au le lo fo ma le anga le o le tu mbo le tu lo tu so fo so ola vai vai ia ka ko ko fe lo ia ia a te nei ia ka ko lai tan nona mai lungo lo ai ya mo ba aunga manu ia tele malolongo nei po ka ki te ano. Have a good night. God bless. So far, so far.